Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Paamua lea tua o ia o lo ufamae ao mai ni pua puanga paamalo si tu maupea o te alofa ia te oela usamoa talo Samoa tu pelele I say yo upese pese atu mafamatala Roma fiele mafaya upuna famatala Uamume tasifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua uale atua o ia o lo ufamae Ao mai ni pua puanga Paamalo si tu maupea O te alofa ia te oela Usamoa Ne mawhai o nanamu maupea o te alofa ia te oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Paamua lea tua o ia o lo ufavae Ao mai ni pua puanga Paamalo si tu maupea o te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Usamoa Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tu wa esato, siaki mo mo pe balanga i le malava le tele. Ona e anga i me ilo tu to wandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai gai matua i maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo se furu mi watu sang. E paulava le mea e te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ai ngamon, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 6 Hey, have you signed up with Bluenet yet? No? Well, let's fix that.
head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O te fia whatalofa mo wholofa tūle nei vaenga o lea fiafi. Ina ua tātonu le itu lai wha i le teimi fo i e amatalia i le tātou porokalame o le tauta iai. Whaiwalo tātou watuno le tautua ma le o nanga whaiwhai pēa lau Blue TV. Ia i le tā o le wha mai le asonga fua se ia ba ia le aso tofi. Ia i vai aso te itasi. Ia ua fo i lau wha fonga maua Samoa. Ia, ia langa le leo le tua. O whaione tei mai lo uola, ai mai se o le soifua malu. O le soifua lau le lei. O le soifua awale le tausinga lofa lo tātou mataisili le langi o lo soifua whaafua leva. Ia, ono o le lofa o le tua ua mafuai. O la ngona fo i o le nei e fiafi e maualunga le talitonunga. O lo vai lua tutusa e le tua. Manuia mo oe mai tātou uma. E ui, e ese le sāvalinga malava singa a lea tangata, ia malana nātia ia e maise o le nei aso. Ia e launga tasia i tātou le whamaoni o lo tātou mataisili le langi. Me lea, ia o te fia e whaawau le tautua mara unanga stemi foi, to ai tau nuu le sā fo lau mara sā mamalu. Dama o ainga i le dai le songa le lei ataua. Ia manufui, ia mariswafa wo tausi la fia i lunga o tātou brokalami. Ia ona whaau popo fo ila ia maantoa le ape fo e taualoa i lo tātou waa wale ne yaso ai au te fia. E amatalia le nei brokalami i le alofa ma le wha maoni o lo tātou tupu sili i le langi. Ia ma lo le soifo manuia Samoa, ma lo le pale. Ma lo le ngā lulue. Ia o mai oe le pele. O mai oe o le ula o le titi. E oe o le pale. E ti wai so o se tafo le nei ke lope o mea o malava tātou te whaia.
e faia ma le langona fia faia ma le langona faanga e tia ia aua o e mau o tangata nu o Samoa e faavai i le atua wa fa mealo faina fo i tatou i seanga nu mantango fie o anga i fanua ia e meiso le tatou ngana ia o le lau fanua e lanu lau ava ia e meise fo ia o ne tangata e lau fongo fia tau sa fia mata ata yo o foriga vai ia o me alofa le leia le tua mo o e mau e meise o tatou tunu o Samoa ia e ia pe o le fesuisu ia i o le tau fo i lele ma vainga matala o le tau ia le soifua fo i maleola ia ai le mafaya ona ave esea le ma le fa maoni o lo tatou mataisili i le langi melea to o ona masani asiata fia fo ia se e mai le nei taimi tatou te fia mo tatou molu au foe tatou militino ma tatou mili ala fau ia wa fo ile nei tautua ma nei au nanga pa talofa feoio le tala le lei au na tofia le tua so o se fata fai taulanga e fia i totono o tatou tunu pele o Samoa ia ai mai se o tunu o fafo mai o Samoa fa malo fai o le faiva songa i fa ngai nga o tapu vai tasi ia pa ia ma malu o wale tua malona finangalo ile nei fonga ele tatou te yai e mawailo tatou pasi le ola e whaavau ia malo tatou misi atua uyo lea o ngā ruenga whita i tunga le nāna i whio le tala le le whaingo fie ia a fo ila ufa malo i maota te itasi i le tapua inga maua na i tamama tina mātutua o le tua a ma le lau wao sina o le tatou watunu tau maua na i tala fo i nei le yaso i aina inisi fo i o tamama mātutua matina matutua o le tatou porokalame e fia nei o nanga manisi fo o tautua na inisi o tatou uso a whaasalalau. Tau maua tala e Australia wha pe ua wha mana vaina e le atua ana ngā luenga. Si tina matua ya beauty e sao e le tala no tau maua nei ia. Ia ne te ua maua tu sau tala e a wha pe e se ia vi ia le atua o lo maua malo se tina ai a wha pe e sao le tala no tau maua nei lava. Ia lono winga ia yes ia ua maua le tala wha anoa ua ioe tu ua le malo ele tina ia beauty ka lo fai ia a mai se ale anga o le tua pe a wha pe o le tūlanga lea ua iai ia wha anoa o le tasine o tina matua ioe ma o amene e fai mo ia le nei porokalame io e me se fo nisi o porokalame a tatou lava fo e fia ia ile tina ia ai o le fainga le o le soifuanga fainga nei o le soifuanga o tatou iai ia te le lopo o fai maseki aku ka kou live e le nei vanga o le afiafi po o kei ka kou I think we're all good day Carl ia vai ma ua masi o tali o ka le irma ma ofisa ia ai mana tu mai fo o ka lo le Filipino ia lo no winga lai e fai ala ma ko refresher e ia ko piko ia o tele mai lo ia po le ali tulanga e o tatou live ia ai ke longo fo mai singa useki Car, can we play a song please because o tele lo ia langa e o ne ngalo e delay le ala tu foi le ya auto o le tatou live langa le wo vai ko ke le aka ngaka fo mai no sound ko ke raka kai ale fo mai voice it's okay now maybe night to why no o tina ale o pasia o man menga ngale ngai le aka e sa ya ngai fa pe nga e ko ila o me di mai alo ko se ki me ya na okay ya au ko with se uso ya unese Corinne no ingo to ye med mai mo mi to e sa o de ngangol ka inga sa ko fa shawa e lo ke fongi ma lo ti ko fa shawa e lo I think your devices need a shower ya wa ke poli au ko ke poli le wa
tato le ape foi amata langa fa pe ale o sol tolo tamaudi na nga o sona me pie pisi ho le nga kai fale mananga ya o mai ala ko se solo nga le ya me ai ka ko mai ka ko mai fi ya o ko de ka le ki dia o le me va ile sa ya me se ka ko paki nga le mota to umale fi ngon tanto proclame ya me ai fai fali mo le tolo fa anga le dei taimi se uso ya Mike iyo talo fa e leva na mavala male uso ya Mike le o Mike foi e se Mike foi se mi vede le singi de e foi o Mike ya me se foi na falitua ya leva foi na matu mafutai la so fo ka sau ka ngingo ka sau do mai sa mo introduce mai la kamai me ka ore o langa suma di ngi usina great to see you brother ai me se fo yo to tele lava o to al talo fa so ya unese Corinne por tamo Stefano le swafa le sai lo ai kamale langa ka mo e sa mo o le tangata o le madua ta ilo ile a fo ile le pe te le ona filawi pe ku kusa male ku ainga manga vai kama pa warka ka mala ma to inga mana vale ta bo ile le sau le isu ngutu ai sau makadinga na o se uso ia moango ti alo se Domenico pa wale o tu inga tangata mala ma tu inga mana vale yo tangata wa masani me fu ile o le lafi taufi fa longo gula amole oh my good boy ya atalo fatu to fine ya salani ya maleta utonga lo mafuta mai fo I Brisbane au Italia mai fo oto mai to fa fine mauso ya fata lo fa mo fo lo fatu ya alanga sa ora ukala le ke lo le sikai mi fai ma avela u device fai ma avela u device fa mama ale ai me di mai si va nga me le se leo ka violai al talo fa mo auto uma so wa fe me si ka vala au ku ya ku fu ngali ngor ka ku pokalami le uma no fa talo fa lo tele vai tia ata lo fatu to tele o tatou e mai se foi Christina e hir kakanga ngamedi mayanga ngafi so le se uso ya la nga mafuka mai oi so ko kikiro ya unoto ko kuskusi ngafi nga la nga mafuka mai o le moto tua il fale how where are you o fai ule na le sa o sefo ka fiola e o vai tonna fio le e meli mai o le mafuta mai o le ke le lo pole me o moto tu wala mo ko ko me ke le o mo ko fo e mar fre mai ta lo fai se uso ya sefo la le o ke o e fa ta lo fatu ya o ina la le mai lo ma o ilo u mana tu o e o mo tanga se ngase ta lo fatu ya ti o to mo tanga se ngase ina o mo wale tala nei lava pe to 4 minuti amata proclame o amaliu stasio tina e fia le nei proclame ia beauty le soa male to ate le lava ia o mana tu ai so wa fe mua fa ta lo fa ya ti o to na yo tamama na yo tina e o lo mo tanga se ngase o vai aku ka share so mai isi ngale au ko pet foi ngani fa mai ia o ngai o ka nga fia le ro asia ka ya lue e fa se ngai ko inga ia fa ina it's okay a wa foi langa lau tele la ngona ina le manuia le o te maua mai fa manuia ngai ka mama ngai kinga e o foi ngile mor pe ko kiki ko avalu ngai ka mama ngai kinga ma tu ile mo la manuka afe mai mato fe lo ai fa tele e si tama langa o tele fisi ni yelo na swafa fa tele lava mo we foi la tu pe ni le mo ingo kwala u puki e ngo mena ngai puki o la na uma sa fa talo fa men fa tai mai atia mai fa tele lava il tanga tale mo ni maula utala le tu mai mala se la utala mai fa kai lo ko kua e se lo fie mata lo proclam fa tai atu ngo la utala
o te afea e la I mau ngase e momoli e tuai la ufa malo a fa pe fo fe ngai o e le tina ma le tama I mai o le tino manga ngase ia ufa pe mai fo mai a mea o taimi muli nei matulanga fa pena o le tatalo lava ia asiata o le atua I pule I mea uma e pule ale atua le taimi langa o ia nga fausia o e ma ai amu ia fo o to ua matua fa afua le vaina ele atua o tau soifua. Ia wai ai longa yese si o mako e koe haulia se ongo se furu fiku se furu. Ai fa afitai. Fa afitai le atua ilana fa amalolonga o tau fo I matua. Ia pe a uia laita po I maisi utina ile fale mrito ina e oe mele ia me se fo mapsua. Ia fa afitai ile atua o fa amanuianga fo I tau si matua. I oe. Ia awa e umatua lato. Ia au manguia ia e au kupulanga. Uma oe la kui lau whangau, o whangau wala whangau, o whangau e whapena. A talo whale mo o tau mo ta ngase. Talo whale tu se uso ia Ulaula Jensen. The one and only in Samoa. Ia tūlanga fo ia tau mahenga I teknolosi IT ma tūlanga umu whapena. Ia talo whale te luso tunia. Ne whanga la fiafi maa lolo mafuta mai. Ia whatalo whatu ile to tele nei tua whawhine o nei uso. Ia o loo mai mo mai so se tafa o le nei vaenga o le tatou porukalame. Ia whaonganga I mingu ke o le tatou porukalame o te awhia toi whawhitai a utou. Ai wenga le ua le waia. Ia le na le uto seti tu seki ka kou. Wela o iso le. Atalofa te lona yuso nei ma filoa I o I sini Australia I oe le uso ia lea lona suafa tafao le eva mai ia kama o wela uso o me alofa nei le tua nei le uso fo ia pena I oe ma to te lo la to e ia la to lo te fa ataina le ofia ma to tele a te le lava alofa te le atu I oe ustata I to te to rua e umi ai ia o to wola ma Leuta patu alofa tele atu manuia le nei aso ma to tele a vele sa nele oi sole ma futa tu I le Starkist America Samoa mai se ka ko paki mo tatou au fenga luenga nga America Samoa Starkist ya ma le Vencam ma isi tatou au nanga tau fleia mo moli tolo fanga mo o tou malava e ia le aso ka ke feilo ia e le aso tau te feilo ia tatu na o ke o ko o lo ikukuila o watu lo e faisina utama I live fo ile pe ma fai to tonu e fatanga e sin tatu fatatal noanga ma o tou fo ina o leva ma o tou sanga o tou singia I oe I to tonu le unanga tau faria mana ia foi na ia vano ia tau te feilo ai ia alofa tele atu mo outou uso matua whawhine ta mama tina ngaile o manga kua I loa se o kama story le faria o se meo le iwa ongo o waluloi I kukuila o wali kukuila o wala tula peko whamkala mua ala koe whamkala kufo o wala tu lo se mo le sa I vono a le iva hongo le iva fik o wal watu lo o la tu lo ke ka fa wa isi o ku finge sa ya al luar ma tu ta vale al watu o le ngu ko ngu wa le watu u ngo fo e lunga fa penge ai la lo fari e lua ma tu fa tu wa nga fo I umile ku wa ngor kirisimas ya o war wi fo lo ma wa lo ma si o wa vango wa langa o vaenga sa ulo fo I fainga ruenga I le fali ale la lo le Vencam e pola ka un kamanga faka ika I longo o fo ngai so singa ku pe fu ile wai e mo ya la ka ku o ko akere o aru America o le ke aru ku kuila e ka vanga so singa o war watu lo avelo ha u le mena I lungo va e kuile apa kama fu ile le ke ka alo I fa ma ka ke le vo ya usanga nga swingi mai o fa ma ka o kango lave me o apa I akikeli oi
lai e alu lalo fa makau a mai e runga ia ko so le ka ma fu i le ai ko kong ia swingi mai rola i runga ulau ka ngai kalai ia fa makau ka manga ia ai ku ia fa makau o resi swingi le ko mai runga le wafu e a ve ai fa fole ia me o apa ke kele fu ngai ka mai alu lalo yanga fa tole e se fu ia ko nga ruenga it's nice, it's fun. Ai le fai ngofie. Awa fu ila nga sasia wa salu so fa bengi makau o. Ele ki la ka moko le makau fu ngana ku sa ase se mai ya e tau wala ki la fai pulo safety fu ngale a. E la le me maria na tupu. E fai la utala wala fa fonga mai o to wi ku ku ila ile au fai ile. E ila le sia o masta sa mo nga or ka kai makua. Wale le ya ma fa wo fu le pe ska ka a kan ma lo longa uri fo kar kara ngo fa ka makua e uso makua ia wa ngalo ya le ngor anga ko man ko ngi ka ko ngoi wa ma san ya la utadara no ai se uso sia o lo le sia so wa lo ke fa makala yo ke sa mai upolu ia mai le ki oi fa ai ya ke wa e la vea e runga o pe ke wa sisi ya o se fa ma ka ke wala vea e lo ofu ai oro desi for the weekend fa mai mala kama vai sau so ke ka ngoi u ku ka mo me hi a wo man kipi ya mo io aku fo ngale asi kama asi fo mai ka ngoi u ngai kai ai sa fale kwale mo fa fu oh my god boy mana tuala ka me ki uporu ya ole ha o ke o so ku u ya fa ko ya okay seki mo ka mo sa vale ke ro uku mo usao mai ai fafu ai o ke le ilo so le fa sa ku di ai o e ro kai o ro ei mo usao ngai mai ai fafu se wa ngalo ya o le ngor ka go so le nga ngofo a fa ya deliberate fo le mai ngo le o ngai ai ke o ke sau va mai la ku maka ya la ngo le ke le fo mi ke u aku yo so ale o loka ma e fu ile lo ka vai au ngofie vai oso fu mai ke soli o sa vali te lo la me mali na no fa ya tu mai ko si yaki la sa fafo e sa vali mai ke o me sa siak aya fu ngale o leva ai mai ngai kanga kai si yaki me ele o ngo mai singi ka mai kiki o la ka sa vali mai fa pe ngai fafo o yo ma fu nga fa sa o mai la sa ai si yaki o mai kanga kai o mai idola o lo usau ngai le fale usau lo mai ang usau ma ai fesili mai ia ma ko fale soli o fike sa wai ma o le la ke kangwa fa makala fia vo ile o ia lo tala le vai o fa makala fia soli le yo sa o wo nga soli e kangwa si kama yo le lo fa mai ke le au ke fa makala kala ai mangu o le fesili mai va nga le o le foi fenga ruenga ila lo freia e la ke mala le ia ele me fainga faia le mele va ku ia o sa wale mai ai o sa doa ka ngoros kama ave ngai ai mai u kama i ai ki wa vai mai le ma ko fari e ke mara malama o e kuri e renga ka kuri ai ro kai o ele me wa sa e fa sa o vai ia ke mi ngat fai do ngor ko o ke lo pa wala e pui ya ka ika le anga lai si le fia le tu e makua le anga o mi organ ka ngo fu ale mo sa mai fa fu sa mai ya ka ko vai la ka ko ia ole tasina me ia te oele a fa pe ngai e ile favor le tu ya oi e fiu ka ngaka kau fai ma ka ngaka mi o vale ai kau fai se me ai e ke fango lai o tara mo ia la utalu tele pelo ke no ya fa yo soi fu mai pela ka Malaysia wo we makua ka a fe so ifo mai pe mama ka mai ngai kai mi fa la wa ngai realizing fa pe pui la u kama la le sa ya nga o ko ngwa le nga e mai hi anga ma e ka ngo ha fi de kiwo e mai hi ama ku umer ka maro ya fi fo mo ka ngwe ke la mai ma u fa ya anyway ele a fa ina le na wa o me wa ele mo u ma fanga mo sa fa fa ku ya fa ka ile to mo wa ila u ai ia e uia le set up o wela utambale ai le vaina o le winga le no fa ia tu fa pena fo so fonga le e te so fo mo wo lai
e iai le kaimi ia kakia la ia singa wai le se mea ke lir nga mea ai foi mai la utala e le soifuanga le tatou te iai le ki ofa mai sala mo Davita pe ka ke ui ma ka savali le vanu o le anto le oti ke le fefe ai se mea leanga a wa o oe Yehova e whaakasima fa pe ngar savaringa le soifuanga ngi a ua foi ke popole oe lea nga e anga le lei a koe set up oe ma koe faise mea sikanga kai aki oe a ua ke popole i oe e le ai se mea e ke popole ai se mea ke kangi i le atua kangi i le atua wa o ia o le wha masingo city o le soifuanga foi le ngei e karikongu ar kanga kai le mea fia karikongu iai i oe o le soifuanga ma le mafau or kanga kai pe or savili na le wing o la utala ai vai de savili e le angi kasi mai sei ku ma ku po sau ke po sifo po sa e ke le o la e ke le soifua e pe ke mali fua ngai fa pelia o le savili ai e sau mai matu le ai fa penga uma le soifuanga le ke soifua mo bolai o le talitono o le tangata o se o tauta e o pe ai malu e lue o ai fia lele iai e karikongu iai o ai alofa iai e karikongu iai ai as long as e ke sila fia e oe o Yehova e whaakasi ma oe e ke sila fia le mea sao ia la ia se mea kako ke popole ai fua eva penale nei soifuanga e fiu fo ile fili mana mai lei e ka amiro milo ma ka mawhai ele peki ma whaaleanga leanga nga pauanga o le mea sao wai nga le pauanga le mea sao wai ki a polo nga o le fao fasi ma fao fao makia pe nga fo ilan nei sa valinga tatu te iai o vai atunga pe ano te talo atu fa mole le la koe fayak au ale to sentinga mai fuenisi ni vaenga fu iele ko ke vai post o fai mai ai mai sea o post a fake pages ele hese mea ele ni kanga kaola mana tua mai yes ola ya yar kanga kasa ola ya ilang fo fai ai o tangata na o tangata ua whaaigoa no mi kula e lengi kanga ka moi. Wa fo e ola to i lalo e ola pala. Ai ola utalo sanga o ele ka ke felengi ma o tou ia. Please, awa ko ke sheinga mai fua ia tea. Tu sa fai peko ke vai kunga ola ua polo faila mai a uma me uma. Ele ai se me o iai. Se fia kula ukala. E longo fiar tangata la e nofo fa alongo fa o ngalo polo faila. E fai mai ei langa fake page. O lai mo o mai maue pe ana fa pe o foringa yo lon tolu. Ya. Ya. La na le te fa tu tato. Au te kuso onga mo onga nga. Ona mo onga na mai maue pe ana fa pe o foringa yo or kamaro le make ngofo. Wa forma fu anga nga ngofo ilo create ku akuno waka wa aisea. E carry penga yalo waka ilang telefone. Ya. Melana le uti fai atu it's okay. Pe fia se lau e oi fai mai. Fa fetai tele. O lo e fa tanga ina au. E mo moe fa tasi ma o lua ma loutu o lua ili tau moenga. Ia. Wala kau ke popole. Ioi. Au he te popole. Tango e fa o ngā u fōringa. Ma e mo o ai pea ma e fai mai maue pe ana o fōringa i o sia uto o rua. O le neita mahaloa ma te nonofo ua peini fōringa o se ti apolo. E sawa. Le ngā. O e la lea walanga e le tau mate po o e se fafinge po o e se fafinge po o e fo se kama. A fai o e se kamaloa. Kango e create o fōringa ai wha mata i hilo to o lua walanga e ke carryinga pea i lau kerefongi. Now, let me say this. Se me lau kerefongi whakaikai. Mana tua. E iei lau page sao. E iei ma lau fake page. So se kai mea la ke fisuisu ia e iau ka ma ilima wa e liu ma e a. E o mua kau o maka i o maka. E mua pālau wa ai o mata. Lai vai. Ai va ai lai le leanga o lau mele fai. Pe a fai o oero fafingi. Ke lo le leanga o lau mele fai. O lo le fa maongi ngai lo ko rua.
Se fa tu la utala. Wa fo o le ke ngofo si ia. O le ke si ia u lau telefongi ma ku u ha u ruma o lo fatfata. Ai fa sa vali lo ko ru. Ya, oi fola ia misa ru mor ki vir kai minga misa lo ya nga misa lo la ia ma fai ro ka nga upu ia wa mai la ia le mela nga le nga e ke ngofo fa nga carry me okay please carry me te lo o le fa ma oni le mena te fai ai lo to ru o foi la nga le ke ngofo ku ulo polo fai la lau ke le fongi e ngofo le aku o le ala ki nga vai or kamalo le savadi ale ngofo e si fa pepe asiata o le lei se yo kala ngoa ku ya o le ke kango fa wa or kala ngoa sa wa nga e mai mau for nga na le nga ye va tu ya o ale la fa tu la nga na mana ya le whether you're such a cheater you're a cheater never I lo unfaithful lo to lu. E ke fai mamango e ke ngofo si ia u fa pele pele ke ua u le vao lo fatu ma lo ofu. Tu ua u lau tanga e te savali vali ma carry solo ha u lau telefoni. Ai e ngofo fa savali ka maro nga ke lo ngofo. Oh, ya fai ai pe lau me manga yang. Ia fai ai pea, vai loa. Fai ai pea. O le sila mele lo kere fia ya, oi. A o ngei la nga rua momoe. Ia. My good boy. Te lo la mele nga le la tupu. E te nofo fa alunga ha uilo alunga. Ai ese le alunga o kamano. Wa ai la ka ko u le mele le o ke fai aku. Ia fa wa wai pea lo fai ngoro waka i lau ke fongi. Fa wa wai pea ngai manga ia. Awalang e sa ola utala le tu vatu. E sa o. Wa foi la nga nga e kangoa switch e se lau page sa o ai fa hali mai lau fake page. O foreign o inga mo e kikiroi. O foreign o le upo o le lei vai. Ke era wa kikire ai siata fo. Ya nga mela lea awangi ko e popule fu o tou ye ta sentinga mai nga mea fa mai lefa nga tu pe o folinga tu carry le lei o folinga o tou ye fake pages fa longo mai sa pai fa pepe pe si ia o fa pepe tu u fa le lei o tonu o tou tanga a wor songa fa fusia a wor songa o kele o fia o mia kele ko ioi a o fo ina tou malo lo le po tu le leia o le va o lua. Tau te lo o tau. Mau ki ngoa la ua misa. Mela ngang o whakwe. E ke fi whalongo rai kara lau whai mai. Sa o hapi ke fi aru ia asia. Nanga o noar mele ke whakanga sisi fo e whai au fake page. A olo fia va ya siaka. Vai ya siaka uru popo o are. Oh my good boy. Ia nga ku ua u lau ke fongi. Va ai fa lei please look after me. Please. Le page le Elisef pule ai ku lo wa so fa ngai pule Elisef pule. Please look after me. Make sure I sleep on your pillow. Mai lo. Yeah, make sure walanga fo yo kamaya o kamaya amomoe. E ku fa pengir ke fongi. So make sure ia faise alunga le leo ke alunga. Ai no. Fai le lei. Ka gol maronga. Ta jor maronga se ve po saudisi, se ve po saude. Vai. Fa nga me foringo kaut fara ya la caring we fa savari kaut fara ya. Ta jor maronga. Te foi mai la ya. We fiska ko ori. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Soifua manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mato te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia e le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Mo le whaongaina o le talo. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Taimiro batile o tolu sumar fitu minuti o te nele I tula fa. Ya. Ai to ai tonu uloa. Malisi tangata lefe ave I ilo nanta ilungo le social media. Mano se fo muia sumaya mtala mai au Godfather ndi manga le fiafi. Malo fa fetai ia va ia tu ilau se ei malo sangi mai fo linga mai o ye tangata o fe ave ia so wa kai lang telefon. Ai se ha me la le fi o lo ngo lo wa tol fa tama. Nga lo wa ka o wa ke ka ko fe be. Ala le ti tau mai le o te fa tu. Fifia pe fe ka ka le. Le yo te mana o tangata le anga ya. Te mana o tang lango tangata mo ia. E la to te ua le ia lo wata. Eh. Mo ya no la fa ila so enga ni va ale ngo fa. Eh. Ya. O fa ngo ngal ba ya saka. Eh. Muli lo ba. Ai kalwa ma suili ko ba. Ngare mua. Ngaro sa o ngare pa sa wa. Sa ora e ba ka o ba saka. Yeah, te loa, Carl, if we can just check on Le'ataua's audio, please. Yeah, se I te tauseki aku le audio le sungai Le'ataua po Godfather. Yeah, te lalonga ai o le avetele ia se toe o se ki ka ua. Yeah, te loa na okay. Iyo. Wa ya la failo se suenga I va ano sa. Mo se suenga. Sa ele ba sa ngo sa kangi nga musu fa fa ko fa ngo mai wala nga muli o ba. Yo mo foi ba pa pega yo o isi me o ka ko ngo mo sa kan. Yo se me nga mo sa kan ka ka ko no. Ya ave ka wala nga suili ngol ba ya. Nga le mo ba. Ai ka la lo I lua ka. Wa nga nga oi. Iyo e. O vai e kaka fe mo na ka mau. Lena. Ole atosta mo mau ole akoska mo fonki kurisi. O akanga. Lela wa umana o fayatu. Langa na itanga sen mai. Ai pe ya pe changa le felo wa isolo mo fai ata. Lela wa fayatu wai si page le. Oi fo yo le faunga me le sua fo me faunga me fo so fo tu lof pule a ilise. Police pule ilise e po pule a ilise pule. Lela wa fayatu yai. Fa fetai mo le faonga ai no lo wata. Mauti noa o lo fia alu ya una wala ina no fo faile na mea. Iyo. Ia misa ile maro ko rua misa ai ke lor me ko fifia. Ia la le ko si ia la hanar fali. Ai si. Langa le wosi ia wele vai nga ia. Ai poko lo nga fe ve yo. Ai ale me pe ko si ringo wika.
O le ka ngofi sulu au ia la kokanga. Ku ka ringa. Ia wal ai wale la vavafe ave ai mau ma fonti tourist. Ia wa ma fa ori. O le la vavafe ave ai ska mo mau ma fonki tourist. Pena le la sa ola le la wa batua upu ke kau mama. Nga. Iyo. Ia o le mela na le la tupu nei na o le la tof misa i fu mala to tai to rua. Lo le ia ai le faina tilo pe o e fa ngalo wata tilo. Ai ke lola e umangi fa ngalo waka. Ia. E mai fa nga pero waka. Wa e mo fa fa. Oi. Oi. Oi le ku. Ah, wa e fo ngo. Isso. Fori. Ko ga ko me arga malo. Le e musula nga e teilo e sao. La nga ava ai lo wata. E pi o lau sau fa ia tangata pise mafia. Pise angelu. Le pise mafia. O se e langa e vai o e fo ngale tilo mo fa pe. Ui, fefe. Sa ona war kai mia kakala e lo polo foi la fefe. Langa vai va pe. Nga o mea masa sau ma mea malorosi ma mea papai e ko ngor kangar ko. Ya uyo le. Ya, o le tala le na e batu ya te outou na e fia mana fa nga pe lo tata. Ya faina. Fa nga paure mea ua ne ilua misa i maloutu o lua. O wangi ke ai. O wangi ilua ke ai. Aua nge ilua ke ai. Ya re na. Ai mo tatou ye nu ngor kalame. Fa nga pere a kauru ko lua ya. Ia se mea la le fuanga. Isi e la ka e mo ko lu. O le sika nga kale o ke va ye fe lua i maleata. Ke le ilo po le ale akale lang ke fo. Oi. O lose, o moango kia lose, pasi a mangi ko filau. Ai. O la ka ngapi se aka fo le se aka fa solo. Ke no ga pe fo nga e mi milo pe se fa ngol rio vole. Ya, fatalo fatu mo folo fatu to tele o tatou. Ya, lunga le tatou pokalame to ai tonu mai sa fo lau ole sunga le atou. Taho i na inisio ta mata uputa tala noai. Ai me se lava o ana nafi. E te sila fia. Le ano ai o le tangata la ua feso o tai mai. E winga la i le case lea malewhainga palota vai maunga tolu. Vai maunga le mera le whanga le primary lenga whai. Fato sina. Fato wina o le palota. Ia o mo foi lana avatu le tu o lalo. Ta pena le leia to evidence wa fa matalanga. Fa o popo ai mamei wa mai lungo le ia ave o le. Ia ave fa msinga. O me foi fa pengi waranga le wala wo kele ma se foi ka ko kalanga ngafi. Mo ngongo ki ai ao kairi se. Mo ngongo ki e wo po la o songo manga o fa sao. Por eso nga lo foi a lo kimuia. Ei. Ele foi ko fai. Mo ngongo kia. No ingo kong fai. Mahe o le tu fo e silai. Ka ua fa so. O le si tu e silai. Ia le fionga ia tai o liseu. Le anga o tangata ia wo mai ilunga. O tangata e ainga i o. Ai ua le kuku onga o se ainga. Ai tau mo melu ngorta. Tu sa o le o tau mawhai tangata nei, ka ko wo e whai le mele kau ke pisai. O le saili, o le amio, tonu. Le angai mane tua mai lei a taua mare mamalu o le tātou watunu. O le whaafi ka uringo mera kasi lea ua whainga ka inga whai le amio kongu. O so kanga. O so kanga lea ua sau waingei le number 1 po ringo mera kasi lea ua whainga tai. O na whaia masaili se amio kongu. Ia ele nama le laina o le asora na fina meli mea tangata meri straight mea mai sa moa o lupo kalame. Whapea mai eise tala lena o tau vatua o la ua vaia tangata nei. O la ua tau o e tau whaako ese. Ma tau amo ma teu le va. E tau alatu i matua ma tau ainga o tai o liseu. Ina ia alo lo whai. Wana eise mea whapea tupu. O mea la vale au mai sa mo? Ia. Nā ranga ro whai kuongo kia. E le mwhai e kai se unga koe skipu e se mulmele.
ka kau fa kau nga le o makila kila malisi me ole ka o ko fa singo ngome ya fo ngi fiong ho ya ko lupe mo la ma fo iku ele foi lá ka ko fa sel me foi ikule ese me foi ikule sila foi le atawa o te lo foi la wa no fo fale sa tu ya ma ai le fionga de te yo le o parti ka ki ia ku lo ko fi pa mia ai tatou tala noa i vaenga wha upu whai leanga o le whainga pālota rena whai nei o whainga pālota wha vaenga wha upu whai. O la ua madua a o ina le lei se le sona tā ua a le ta iulu o le fast ma le vaenga wha upu whai. Mai mea ngā kukupu. O le ale winga o le whamtalanga le o te whai atua. Mana tua mai. I le kūlanga le o whainga pāloka. E iei le keisi mai sa vai. Le fo inga koe keu le vā. Tulo wau te le tau natia le sa avea ma fonga fitalai. E le toi tau natia le fionga ko le tofa li o. Sunga pali li o te umaspa. Mana tua mai fo. Ke le fo ila ngā vangoa sa kakaunga ngā whai ese kangia. I le vā manamulo uru. Peitai. Ia? Nga kako ui umahari ko inga mea nga. Ai o ku kuai vale hariri. Ai whaia ku foi ko inga awala nga. Ai wha ala vai le amo whau o le wha msingo ngai le mwhain ko e veipo. Mai. Ia te aula. A whai loa o lea le wha moe moe nga ma le aunga. Ka ko alu loa ai or kula fongo. Whai nga. Tato wo loa i le tu la fono. Le fo inga ui ya iai wa uma e o i se ngu se i kuma lo whale halili. Nga o mai e fia au mai ko kongu lako wha ko whala inga. E le ia mana ia. O le hale winga o le whametalanga. O i le kula fongo. Lea fo ila ua ta oto mai ai le wha moe moe le ia vai mga toku. Ko ese ngā mea o le. Marisi mea, a le kongo le varu maa singa le fuka whai ele. Ni whai ngā pāloka. Ai ko kupu mai mea ngi. E ke au lava ia o se maka upu e makua le whekau. Le whekau. Pea whai e ese whai ngā whai o. Ese whai ngā whai o. Ese whai ngā whai i. A le mea lawa e kasi rai kupu. E o se whai ngā sao ngā mai le o se whai ngā mio kongo ngā ele. E ngā kai kura fongo le whai ngā pāroka. A kura fongo le o whamsingonga. Ia mai lako wholo whai ma whamsingo. O le tatalo fo ia ma le tuualalo. Walanga o le tumalo le no tau whaalongo tu le whaatalanoanga taioli i seu. Si tasi ona whaatalanoanga le whaia palo tala i titi. Lusu ma lima e anu. Ia, lufu kolu lufu lima, ova ma lua sifuru no. O le winga lao le whaamatalanga le tau whai atu. E te tau a fo i le tō whaali i mawhai puru wa le lau lau ka ua kua. Le a taua a whai now e le fia ngi na wadi ia ka kai e ka me milo ku e lau kana le la ma pa te sei ai o ke le po le ia whai ka ua o ka ngaka ia nga e lia melea o le foi la ka me milo ku e eli mai le ku malo again o tangata ia na elia le tu nga mau o taioli seu o ka ngaka fo inga i lela ka mi milo i kua e kau eli mai le wha so songa o ngu ma fio anga. O le kumalo, wha pea o mai e whai ma wha alave whau. Le ale winga, wha pea o mai e wha alalava loa ma o mai e karo sanga. Le angoto inga mena le la tupu. Again, se koe whakula o kala. O ka ngaka ianga ka mi milo le sera a pinga o kai o li seu. O tangata fo ia o te langona le la to e ta mi milo i tua o li tu malo. E tau wha sofi ma wha aoso ngai ko inga e o ia fa la lava pio fa lava la mo afu ile ina ia fa talo sanga ta yo li seu fa mole to e fa au i tu lo fina ngalo malo wa i nei mau o le ala kongwa nga ia kia wa too late na ngale wa po public i runga le o me ya na kongulo e ma fai lava la e kangaka ia nga fai ile ia tau ia la kula fongo le nga olanga fai e ala nga fai lenga ruelis ka ngaka ave ia le fionga ia fisolai ale mingiska o famsino iyo so ia jaula
It's no longer a problem just tai o li se umar paki. E ia le ia kakau pe afa pe o le mele lau whakanga mai e kura fongo. E ia la le ia kakau. A tangata ia na ave ia ma whakaua ma ave ia kupengi. Ia la koua ia kau e oa ia. Yeah. E whauru ma whaile la kukangi ni mele. Yeah. Ai le kaungkari inga ngā mea. Ia kai se fu la ko ia ole mafuanga ngā la inga kongu le maka o nga irong fa mo ele fa nga kingi rong fa mo nga pe ale fa ile mele ka kau la nga fa inga ia kingi rong fa mo ia moro manga ku foi le inga ia manguia le kumalo ile nga ka ai fa sa o me ia ka kiro ke la pila la kupu le nga la vai foi le ola le vai le mele le sokanga yes me sokanga ya me sera ia le kumalo le era kiki nguma vai ai ke le ngu foi ngai le na tonua o le tele le na o tamai tulo wa wata o le upo fa metala o tamai nu ulai tele ni nu tele ya ai e la lo malanga o le la lo to tele foi la to lo la balo ta wa a fu foi le to tele yo le numero ma la to foi ya lo la balo ta ai o le tasi o vae nga ta ua le fa fonga mai e sa mo ai me se le sui ma malu ya ta yo li seu a te foi vang fa fai a le faia makau i le kingi le suenga o le ami o tonu o le melea. O le winga o la utala. O le a e whaatanga ina le vaenga e whaamawina li tala whaasoropito o autau mawhainga. O se mistake ke le reo lo langa u whai. Le tau. Yeah. It's one of the biggest mistake pe a whaapea e te whaamolo au wina le mada upule o le ale a vea le whaamsingonga. A waka kou ke papole fua pe koe kosoa ia ku lou le lengo fua o le kumaro. Ai a whaamaongia lo mea ia. E se furu kausanga e malo lo ai le koe alus whainga paloka. 10 years. Se lua pai. Lua pai inga. Lua pai inga ako akoa. E pusi ngofo ai. E le koe alu ise Whainga paroka. Lo winga la, e faisi tā ua, e onga ai ka ua, le fai unga e fai le melea. O le ale winga o le onga le wu fai atuai. Leanga o leana matua atu i fesili e iai e na lua ngia, ina ua e fai al fai unga. E te toi fa se ese ma le HRPP. Ia ai o le asui le vanga fa au fai. O le ala le winga o le whamatalanga, le winga na le fai atu. Wha maongia o ke le masaro salo I mori mau, e lengi mea fo ia mea e. Whalongolongo ko mai isi, ia e kau ke le popore manga ko isi au wari fo ie wha mai o le ama le a. Too close e wharo. Solid evidence. Ioe. Ioe. A le kuula ia ise, a le kuuse ka ofi le melea, pura stop. O le a fai ma vaisu le malo inga o paloka I whakau. Lala na. O le a fai ma vaisu le melea. O le whakau. Leanga e malo si ar kupe. Whawhetaia I e na ave I e kupe ai kou kere sui ar kou paloka. A fai fo ngai a o kou kupe ma mea uma. Koe whafo I le lei ai. Mai kasi ngā mea kau. Koe whafo. Ya, ai pisu. Ayo e. Ole vaenga pito I whaale tonu le na ole. Ole mtau pura. Ya, le tu malo. E le isa uia kalakele le atau e peno whaiatu. E le tu malo. Ya, e le ko ise kalakele le anga o nga ua whaila tau filifilinga na fualau paloka I le meanga e maua mare po le halava. Ai o mea ngei leo mai kou sui whaipule ma whapea mai e le manguia, pe kuko akasi lava, pe haru se pāki le ye le malo. E whaila utala. O te ofo le mawhaina o ifo e whaile atu ai ngā mea whapea nei. O le tala o ole I tū malo. Now, e ko ke sila fia u kou Samoa, mali atua. Ua laki ngei ua kula I le fast.
po le a le fa fika udi o sei ku malo male o le o ye le me ka o pro ke ki milionga e lau ngata sia ai anga le ai ngai se pro ke ki milionga ai kau ke alu pe o fainga le chapi pisa ye mo mole e tawa o le me to te maua vai mo tolu to sui le tu to tasi na o le upu masani to tonu le pale mene o le kakia mai wanga o me ko ke wanga o kakia mai ya nga pauanga o le mea tau te maua na o le mea ta o le tatia mai ai nganga o fai aku again o te fai atu pea mo o fai atu pea i le mātou i tu malo sa tu paitea lai wha fonga mai pa iyo la inga Samuel Leoi alo le lilo mai ava me tapa au sa avalo mua ma le suafo le fautea tu longa le tapa au o le ala taua ia e maise o tau si pui pui nga siata ma farfa i tu mua o le Halloween ngolo fa makalanga le atu leva nga ku mai ma ko kakia ia e nga mo aku ai le finga pa ki alo ke karango aku kai mi o ma lo si meta o finga pa ki sa waile ya mato ya sto ino to farva i malai asiata sale moa ang kuor ma ko sui le o ma ko ka mai ya le ai pa wa lo ya nga fa kala ku le pa au te le to fa ya tu lo fo ya lo fa sino me se fo yo o ainga ma o leo ke kalangoa u yer kai miolonga kula i mai o ke le manga kua ya sak pa ke po angi mako manguia nga maua ele ona o fa kamala o asia ka sale mo le ai no pui ngar pak onga fo inga ngai de kua ngai ele se HRPP so it was not his fault pa asia te sale mo was one of the best fai pule mo mako pa only anga fa pe o se kanga ngai le HRPP believe you me ole mingi skale o fa masingonga po leo po pengi foi la mato sak paikia ka o kangi mea manga ngai e fai mak wo levang ko e fai mak fal mak ai le se menga ko pu le ata wala fa fo mai le mato tu mal le ai ma se mea ai a fai le fongo nga kai mi ke va ai e por wafio le ador ar mako kofi mo ai le mo se ai umaya ore mea kasi ere se mea I say again, ele o seleanga o asia kasale mo no he was good. A leanga o leanga o HRPP. Fa ilonga tangata, fa ilonga vaenga fa ufai. Wa foi lo ke loa, they will never ever get the support I kokongor par menge asia kasale mo. E lo ke le mo. E always I vote asia kasale mo against the HRPP. O ala me na mo e mato. Ia fa umai. Ia fato a fako a mako iloa ua suangi mako a wala ngalui inga ua pale mai lau kafi Persau fato a mato va ayalea ua sua mako a wala ngalui ua o aku le fale mai o ya wako e fai le fale mai vai sila le atua mai le fale hanga inga e afa o fam vale dia ale fako ako e fai ir kai mio Persau yeah no coffee ole ale pa ki sa ia ile fionga ia lo tafi HRPP la yo le make ka mo fai e prove aku kala pepelo ia le fa sofia o ko fai pule ia fa mai o ku ko kasi PO e a kensa nga I fai nga malo tala monial tala le utu fai tua se vangar sak pai ke lo koleanga ngakele agreed kala le o ke fai kuwa ala nga o le tala no alto la ai ele mako ai ngai sak pai kia ona taimi fiu si ko ingo sia ka sale mo fi ngau ngi mea le se mea se vanga ngai ke nga au wala fu ngai le ke mai au ka fa le ataua ia mangai me fa pe nga ngai fasikari ngaru ele ngi kari ngaru ako ko ioi a o le taimi la le na tu la email o le fio ngai lau tafi ile HRPP nga makua a makalo le o nga va ia sak pai kia ini me ta o ni manuia e vaku le malo e le o nga o lau kafi ai o nga o le HRPP Pia nga le la o fa solo ai le taimi le nei maloa ia le HRPP ai ko e pale mai le fast le pa inga nge ngi ua tele atu ma o te tau tino atu lai mori mauru ma ko ku malo le atau ma fa fonga to tele
Wa kele aku manguia ua maua mai le pidioka lenga ku mai le fast. I lo ke miu. Ngai lo le fias fulu kausanga lenga ye. Yes. Kul fale ma. Whaaka umamako awara ngā lui. Alu yuka. Le paipa ma kou lale ua makua se lau pasenge ma mea upaa. Milionga. Lakur poro keki whaafikai ko whaarwai malai. Asia kakafu. La ua alu langa polo whaasoa ma kulanga unu. Mai whaa ua waipea ma whaa ua waipea. Ama ila tatou ie. O fea la le pinge o wha makalanga le whamai. Peke kuku i whafo peke kuku i kokongu peke kuku i kua. E kukusa. Ia le nāle ato. E wapenga kusere o sa whai kongo me i fongo. Fongo al malo, fongo al kapingeka, fongo fongo ngia miskala ngorango. O fela la lango foko ngai. Nega? Walaki ngeia. Onga ole polo keki wa whakaakia. Wa kukusa mo. Paua nga ole mea le sefe. Ma ole polo keki foi nga. Le mini ai le kala le o mai mana wadi ia. Samoa. Vai monga kodu. Ole polo keki le whaamarua kuai sia kou fai pule le uku lai mai. O ana tala uma nama fai mai. O lai lafi umai lalo le polo keki. A ole fesiri. A ngale ai ngai. A o ngai lai le si paya inga mai si paya inga. Wase e whapea kulan malo ia sui polo keki. Ele koe si polo keki. Ia. Sui fai ngol polo keki. Sui fai ngol polo keki. Iyo. Ole ale koe fai angi fai ngā fōku whaavai. Ole a koe fō ia kui ore malo. Aru kanga kai apalai mai ore malo. Ia. Ole ala le mea la iloa. Ole toi ngā mea le na. Ai a whaapea e lalo le tufa tufa. Pea no pule fai aku so ole e karango ai kako ingai. If you're not on the table, you're on the menu. Yeah. If you're not on the table, you're on the menu. Ia nga. Ai le mea la lai fo na te ua whaapea mai. Po o fea e ke iai, po o fea e ke iai. E ai. E se sere ngā whamkalanga. Ia. Na fo fai ala kula fongo. O sengi le al malo. Ia me masangia. Ai va pela sengi le al malo. Ko ele ia me foi kong fai. Ele a faina. Le wa mai fo i si no si pe pale HRPP. Fa pe wa saini ma return le. Wa ele a fainga o meanga o me masangi nga fai. E a doa pe na te vai atu. O meana o mea ia masani o na fai ele ai se mea e a. Ai awangi ngalo. Ele se malo si anga o whakaukonga. Ele ia whakaukonga o fiangi fai pole. Ya sori kula. Even in mingiska la ko sa fa iku a was wika ngara o ikong. Au ele ya se me pole i fu ele na me ia. E ai se me wali i fu ele na tulanga. Fa au pe le processia ma tulanga fa pena mara tua. Le anga ele se me o fa maungia ele kai mina ngai. Foi na le se me fa pe a me o fa maungia mai ele tula fono. Ia le tulanga ole fa tawino le palota. Ai a avela i kula fo. Ia o ngoi ngā rola. O na whato a matanga ai fo ila ia lea o le mea o rei kokong, fafo. Mai maa ue pe anga mwhainga karosanga fo ilele. Ka hau whiro u whakaukonga se i whakiria mō mōre mea rea. Se whakiria mō mōre mea. Awa o le mea matanga. Lei atou. Le whakaukongi. Ai koe kuriwa. Ia, e mari fo kau ka ngingi me o kau konga. Ngingi me o kau konga. Lo manga ko foi. Maka a kau ko ai fa maungi se kula fongo. Ele fa pui le kau ko pelo. Ma ia ia me le wa mai. Fa ko foi. Pe me foi mo rinka alo ia ka kau konga. O ngari fa pui ya sis. Ai ke roi. E sa. E kakau lo fionga de fong fikalai. Lai o le yaila le e le points ka ke proving ar ka argument le. O le fatau tonga le sa fatau to ai le sunga la au le mali to. Ai koe ava ko le fong fikalai le fionga to le fo fa fisi le fa ngolonga swafa. Yeah. O e man to mai. Yeah.
le alana ti nga le tate va ai le matuitui ma le ona ma le tina o le loto le a ia ile ngei ya ka uma fai onga o la fo o me milo mai kuar kulanga le ai o le wingo fam telanga na fai lava na toi fa sa o lava ia langa ia upuna na fai mai le fo vitalai le anga o kau konga ngei ma me uma o me fai mai le roko fa maongi ma ia e sa o la la se ma ko piu ka alo e ka kau ko eu foi leo wa kau konga ia kau konga ro ia kau konga leo kau konga miska kau konga fai pulio o kau konga ma ka o kia o mengi a ke ni falo ka fai pupuisi me vo wa ka alo lo ale mo e ka le per kau ko e ka le pe a singa me vole pe a singa me vole le fa kau ba fa ta longa i vai sa konga ise fisidi foi lelo fa kau konga e te tauto mai e te le i fa to sina le finga palota ole yo ma ngai o fisidi le a kali la i ai uma enga fa maongia fa maongia puiro kau mala a taro fatia e na sen mia kopu le vai maka mai lungole o le fa le ka por kara e sen mai le anta le mata i lungole device i lungole o le ba le fai oi la mata mai o to uma e fele le lungole e ai so se va lele fa ta lo fa du le tai mia be se fo ia ena Sam ya kopo manuia whainga malanga a whaio e malanga i Samoa talo whaio le avaveo na mauila wato ai o le whaakahau o le mele kaunga i se fasiri nga e te tauto mai e wha maoni e te lei whaongai na si tupe i lau whainga balota ia o te tauto atu e o ai se furu sene e le ianu wai ka kaunga pe nga ai e lola ia fa pe me mafisili e te tauto mai a mai a ele ai ni me oni fa masinonga ai fa maoni ai ole solo ia lo tofi maono ave o itanu malanga ki roi e fiu fa ka ni i mo le ke au fa mai a pa ko korona ko se kai aso la foto di mana kangol kuspaya ya kau o fa bia ia fa me ka fa ko ngale la lo ke ka fa anga vale kuspaya asi kam kau ya fa me or ka fa ko ngale de fa ke ka ingale ka fa fo ile ka kaunga wa mo fo finga ngalo o le fionga le fo fitalai wa ka ko ya winga me uma lava no coffee ma ne winga ka loa e ke yo inga me uma lava o le lava la ufionga le fonga talai o te tauto atu o te ioe ma le wha maoni. Asiaka, e ke kauko, ai maua e ngā sa e whaako singa. E ke kauko, e ke ni whaako singa. La ufionga le fonga talai e saua e lau whawhisiri pe ua e iro se mea. Sauni. Au te tauto atu o te le iloa se taimi na o whaato sinai ai a fai i lau ko konga lea ai ke i wa wha maungia rau wa solia kula fonga ai siaka wa e mali e o te whasaranga mele longa masinga whalpui wa e mali e ke aru kang malala o te mali e avela o komisi Wala o karusanga. Ti koe kau kuku ko se wala o keis. E fa la fonga le ta fa solia. A o me fa tupu manatu ile fionga fonga fitalai ma fa henga. Wala lo manga. Lenga o le kau ke faiar me ka ur kau konga. Ele se ngor kau konga le ko ngor pan mengi. Malau sworn affidavit le fa. Ja. Ele ia se nga malau kau ko rumo o fa masingo. O me uma ia la kau kala ma e talo noa. Nothing but the truth. Yeah. So ai uma ela wa mangko ingale kere nga ko uki ai ko kele. Uma inga faila kau ko nga me uma ai muri ange maua e se o me nga fa. Soli, ore ma mafar nga lo fa salanga. Wa kau ko pepero. Esa ore eto. Ya, o kai minge wa nga o ka ko rova ko fa vai le to sa mo. Fa vai le ko sa mo. O fa ke siang. O ke. Ai sa lo kau ko. So re fa ngo fien ka le
ia e fai atu lau tau nei lai mea nei lei atou o te fai atu matua le usika ia kula e pa ia ingo le whamasigonga le au mai ngei e awanga ke koe whaiangi kala sore le haru ngei so ele ke alko inga so lau inga na lau te whai atu ai kua le popole le atu ai ngā tangata ai le hei mase avea ia le whamasigonga wo koe au mai iai mai o kaunga loke e kaunga si le fia le kula e pa me ia nga ke koe e lauri le nga koe e parimia o whange o whaai unga ka pengeka o whaai unga ka pengeka ai mori mai parimia finga ngaro ka pengeka o nga atake ko inga ia whange parimia kusa lai mawhau e reo yesi ka pengeka ko se fa pe ai nga o na ole se fiong sunga la ule male to le fai unga me o mangi kurang fa kai uma o ai lava kai sa o mori mai se fai unga o fai unga le po o fai unga le ka o fai unga al kampangi e le fa pe sa se mori se kai mori mai se fai unga fa pe o langa lava nga e fai unga ngau te sila fia le mafu anga fa pe na ile mana tol to ina le ya tawa le anga o ana me ana na fai ya ko fo nga kusaman tu olai ma fau olai fa pe nga ya e ke le sau wala nga me nga fai nga ke le ia manga ia se ka penge kai longa kai mi e pule ia ka penge ka e pule ko akasi e malo si ya kula nga kala nga ilo o fai pule umor ka penge ka pe fialang ka penge ka sai so ma fu nga lana lai to e mau mai ai fa fo nga me sa fai ya ke fa o ngapa a mi ke fi fa o ngapa era ka fi mo por ase me nga a ke roe ese fai kior ko inga i menge o corrupt me fa penga ai ngalo ya ia mri mo lele ngo fo sala lele ngo fo sala ele fa nga i fam si mo ngo fo sala pa me a le o so le o le la o mai nei e feita nei ina ua umale ruling ale fionga tamai tai fa masino ya talasa o male ruling talasa le aise mea e pona ka ko fa nga ia nga upu pe pispisia pe afia ai le fionga le di parmia e kusa yor keisi len tatu tadia nei o le la o ifongei masanga kau ai fua le ngei mango wa uma ilalo nga ko uru fua o mango o le ko ise me i runga a o le kau ai e kangaka o le feo hai male upu maka ki kele i moa uru guilty guilty Samoa o le au guilty kau ai le guilty a o le pil a o e fosi fa malosi ma fa masingonga fa guilty ma o ko so me na le tupu o le ti ngana umana au mai le a vea i matatala mai le avei e ala i le fa masinonga ma fa pe mai ele guilty ele se mea e kongeki e fua ia le sunga la ule mali to prefonga parmia ele conspiracy le a o le kaula mua tangata o le matua mata te tele le guilty mai o fa masingonga ko e guilty i parmene e kusa la Samoa pele ai se fa salanga o ngei harmony agreement malato fe ngainga ufi ke lo ole fa Samoa nga le leianga o le harmony agreement o le fe ngainga ufi o le fe ngainga ufi yes fe ngainga ufi pe or me sai fe ngainga ko ai le fa manga lo inga salanga le ufi o sala usor me tonu ana i lo uftal tonu ngai harmony agreement le na fa o se fe ngainga e ufi ai ai o le leanga saka kaunga kangu ai langa ka ngofi ufi o le me kupu le ufi e fiu e ufi e sa sala vai ese e sa sala mai ale manongi e fiu fo ia na e io ai anga ka ngofi e fai sa o le me se mangu e mau lo le ami o kongu o nga kakangu le wa uma wai pay the price a u kangu e se nga na o meia o le la e kau vala au le au vaenga ia ua guilty o le upu ka ua le ua faa maonia solitu la fono o le la e kau vala au a ngai o ma pie ta ngofi e pulesa ma faa tonu le fionga le tamaitai faa masino e se lau fai unga
Koe fai le mea lea, se whaakiotia I lava kanga, ai mana e whaatutusa la tō pale. Ia, whaakusa le. La ko pale, manga e whaapale la ule mali tō re pale le wala pale, ai, o re kioti. O le mea ngā le manga o ile atou. Ia, se tatou a va pea. A o le tūlanga ia I le tai o le tuangai. Maku wā le fua se kapu o le e whai pēa. Ia awa le toa ngana mea whamasino se toa mai se whamalo si anga o le mea. Ia wa e whaakari wa e ka kaulo I le lo ia le. O le baenga le ia o ngā ave se maybe e whainko e langa kaimi e koe kula I wa masing fōu e. Po masing eringi, la solos furongo e po la solos fōu. O le si mta upu le adaua le ufa solo a ma whaakanga solo ia le keisi lea o le malo ia Peniamina lea sa tangata valeina. Makau kia. So le ese le whaanga solo ngare usa were meir kaimi. Makau kia le. Makau kia leo ka koa fo I meren kupu le. Whamsingonga le conspiracy le nga su e longa maisi leo leo. Le ese o moli mau. So le ese o moli mau. Wa fare e o fa se ka mai mela I kiki ah e le kiki le men kupu e o kere men kupu a fam kala ese foi ia version no leo ri ese ava lo te fatoi o leo mai ese la tou fa matalanga fa mai singa mo ia pe ka ki o ka malala a fa mai si lo la ko fa ka singa mo mo fa ole mea matautia ole io e ina I leo nga o ele ingi fanga ele mea nga o mua o le mea matautia le na o ele ai ni fanga o le si mea matautia ele wha matala ina li a taua o le maliu o Peniamina e mawaku o lai to tu lou lava na ko kuri le pa ile pa ma u fanga lima a le nga o ele se fanga a le pa mai se fanga o le ala ua toe au mai ai lo malo uma fau Manga tua mai foi le ata le na tato fa alia mua tu lo wa foi a inga pele mama e o le sunga de malo au mato ona o le wa toe fa nga solo me ta pula. Mana tua foi o tu tau tu lo wa ma pulu fa na e lua le na le moaulu le moaulu e lua e ta oto ima I ta oto lunga ta e le ko kurisi si pulunga o le winga le malo winga la fa mtalanga o le ana ia ile ma fo fa pea na fana mamao. But how come o mawai o lai urfanga? No winga. O le nga fai ai I le si ko inga me nga tupu. Ai family o le lufu ele si family si lufu o ma kwa ka kia o famsi ngwa wa le fa so solo a already lava. Wo ye me le fikau. Oh yo. Kere me le fikau. Family si va nga. Ngala ku kama le Jordan. Ngala ku ari kua sabari mai ya po ka ki fole mangai. Ba fa fo mai. Ai fa mari so ni ngala ku wa kasia. Nga se anu la ko. Kusa saule si kama pe foringa menga faingira kana ngoanga. Ai saule si kama leo le mate fa so tu. Ai saule si leo fa mai. E sa va vali aku e fa lo pi nga se e alu le atoa fa pa o le fanga le nga lenga ana au le ngo fa kas nga o fa menga ku ya lisi ya Jordan Malaysia o luma ari si va ngo ku a fa ngo ku pa o lo ke kala ngo le ma li o le ngi mo kwale ai ya mo se straight awa ole taimi le fa to malo mafana ma upenga tu lo fa fonga ele o kaimi le nga o mua ai o le taimi lea ua sauai le tala ua tangata valeina. Fato a mingoi lole ngā wha upengaina I la tau le wha pēna teitai e le songa de malo si nia ia peia o nomen. Nomen, ia. Le na ia teitaina. Ko sor kaimila ngā le fato au ileo leo ma upenga. Whanga. Whao ngana wa so umai wha whengo fie ina I malama. O lea lai whai mai. E o atu. O le maliu mai ai tu lo fo le fa fonga mau ale tu no o le pe e to tuli fa o anga I le pa a o lai mau ai le fanga I le lima o fa penal fa le talanto pe lai u fa lo no winga e tangia mai
a faila fa ka inga o le fanga le a pokaki ya lono winga o le o se e Benjamin na fanga e atangia mai nga sawa pokaki fa kuloa nga sawa fa tino ya I langa okay we'll find again the letter man tu le tele le we'll try and get the letter langa le ngai kongo le yes a faia e se alu le tato breaks taimi ona uto tau su ele na mo mai la ia ona e so sila la ia langa o le langa ka ko fa kari uma e se fa matalanga o le action lenga kupu I ya a le la o sa fa matalanga e accordingly poki au mai Samoa a media ese la to te reporti na menga le tau rumanga fa msinonga o le la ua vavala mai ai le mau lava leanga ka pisa ko I lava o le tangata valeina o Benjamina le ai purfana e lua le mo auru kulo fa mai singa fanga mau so le ke ro se longa o sniper fo ile le ya ale Navy SEAL la 6 American fa ko ai role o so nga ko ai nga tu loa ai a faila o lea na maua le ka au fi I longo winga o I ana sa tangata fa tino ile mele yo a fa fa mai si fa ka ngai si le o ku la mo mo ba o pe ka fini ya fa la vela la mo ba ya le ko kuri mo u fa ngal pa sole o te fai atu ma tau tia o le si foi la mele o ke ma fo fo ai se awo so ai po kaki no tata no wa mangu o la fai o mai fesidi o ke fi fesidi ai se ala wo so ya kia ilanga fanga knowing or kangaka le wa helpless wo maliu o ta mo mele ngorta o ngai lo foi la ia le e ke le ale afianga o ia fanga le pe fa pe la ma fo so la o va vai tu nga fa pe mai tala isi so se ka ke le fa tu o tala le post solo mai lunga e tangata e fa pe mai foi o le tau fa pe se tala pokaki ele o yang fanga nga Yo. Ko ya tata le ka sia solo mai tangat but ya tawia tato alu pe tawuru manga lai au mai le taimi ai o matua fele ya upu matala le nei wa sipa ia kala lo e makauria ka ko inga ia e mo le lo ia langa lo ia nga ku kau ya Benjamin ya lai soi fu lava pa fa la ko kuri le pa ma u fanga o pe wa fico ma tailo yai ya okay I think o pe ala o ma liu te mile na wala nga man toe le umile na man to fa mai e lo se furu mingu ke nga fa kali yai mo le respond mo le ot ia langa ma fa yana ma tu lo wa fo le wa uma le soifu ma le ola ala e fa nga o ya fa pena va tu fa fonga mai le tu no ale winga ya lena ta fa yatu o fesiri ku kasi nga ye o ye so nga alfa msingo o ai nga ka ua ya poka ki e savaringa le wala wai ai fu fa ma fofa o le oso mai ao tulo o le oso mai ao poka ki ka fanga ro ai da mo mele winga la tala a poka ki or ka foi so fu ai le fa pe a mea o se e ui o la fa to a uma na ye fa ye le fa la velavi a e sila lei a taua I fa la velave nge ye luo le uta fa so ai e matua te le o afianga ki nga o le loko po kaki fa la velave ku mo e sa lo ta tu sai te le matele fa ya tu sa o la me fa se singi ai e gango e fa kusa le ma fa o fa la velave nei o le mele nga ku mo tu lo le fio ango no fuari o le meta o le fuaa o sa o ga nga o le matua fua ma le ita leanga ua ia maua enga ua faile to alua o le tina sa lano nofo e au ngua masonga I loa so ka koula ia I le rolanga le kau ke soifua ma tato feolai e iai wakele e le fou le mea le tangata valei nai ma umai o soifua a o le mea le wakupu aku I a pengiami o le ase mea manga ma se mea fuilele o ngalo pengi a minga ma se mea leanga o tupu le vale ua sana faya ia whapea. Siaka whapea o poka ki lenga whaiel mea risi aso.
o kai mi kong wangi wa mo sala mo mo fa pe mai o le wo mai file mu le lo ave ngai ele kaung ko fa ingi winga fa pe ngi ka mai e o lai manga fa ke le fa la fa ke le lo nga fa ngai me fa pe ngi o ke o fo la wala ngale si ka ki ki pe wala amakanga sa le fi fo ile il faut dinga mai le mo e ka o na tonua mo e ka o fa venga ko punga mo a fa yo la ko ku le pa fa fen ku wa fa pe na ko pu mo nga ele me fa ko ku fa pe ngi mo le ka ki la ele me fa yi sin ko ku fa pe no ole tele yo manatu malangona ia walanga ma fesili ai fa fetai ole atato fa longo pe mo to fa fofonga I to longa ma vaenga uma manatu mai o faisi uminga fayo fa makalanga I official leo case le o le la se tato va ai ma tu po fela fa ai ku pa ka ku ngi ku inga fa matalanga le umo to fa fonga e lua version ese leo ia ai na respond uma leo no fa ka se ke na fa tasi ai fa mai tama leo so fa ia Jordan fa mai nga waku wa ai ko sa vali ngai ku al tamba fo ile le fa pe mai o kang malala le no fuanga o le kinga tina pe se to lo mo or something like that ai sa le version na le si leo le na o ma Jordan malala no fa tasi e fai mai ele ai o I utai no fo ali tu lo lava ia ai e sava valia ku ai pe nga se fo le na mai uma na report mai uma lungai pe mo tala mo ngali ia male alo tala mo klopo o ia klopo ia alo fisili ala awa o nei me uma te lo la utala le atawa o la wa le taro sangai ile fionga mingska leo e me se ole metanga ruenga anga ua ka ngofi ro e ku ilunga ni reward ya esa ili ai fa makalanga o mea ia ne wa mo o maua mongia ku ilunga lima suwafe o tu pe alua nga ai mang ko mai ile so ngala ko se fai kara fa kupu I me le wa langa e su mana tua any information that leads ile maua inga sa o me le a ofa loa e matanga luenga ma fai nga malo ngi ku ai nga tau se le ni tetele ele kai la le me or se furu afe lima afe ele kai sufi ai or tu ai nga high profile cases le o le minimum mai a makai ka ko o lima furu afe so lungo le ngo fiku balu even se la afe langa le afi e so fu le e ofa loa se le ngi la wa fionga le pale mia ma fai nga malo ele ko e kea ele ko e tu lo wala va tu ngana fa fai ngofi e fiu lo le au master ia la fi e to e puni fo fonga o tangata ia ele ko e wala la ko ka ia fe ka ilua fe ka ilima fe ele to e wala ole au mai lo tangata to tala le ngol fa inga nga wa ku ngu fa fo har me nga le so vai ke singi yes ofa le ai le tawi ia fai mal meta o le protection ka kire ko fia o saka fa makalanga mali wolu ngala le ale atu ai wa malama masila mio mai lo uma mea o tios nga fa o pesi foi le sa a fa pe ku me fa pengi wala nga mari ka ngi si lo ngi pengi ami e se me lo pengi ami nga wala nga fa pe mali o kwa maybe a foi le tau te faiat e nga ofa o kupe limas fulu pe se la wa fe le atu nga ofa se la wa fe I melia ke si le fia oi e kasi ale mawanga maingo I mawa kusa nga mawa o le professor mawa ia pari fikao mawa le hit and run usa e kau fai mawa uma
Ai oi. O tu pe alua nga, awa kau ke pole fua I fai mai male, mar kau fai walanga, a fai lole ofa lea, e vave vea leo mai a wadi I e punga mai fo I e tau puni ma fa leanga ma fo ai le koe vale sa mo ua ata ma mai ma ua mauti no ma silfia sa mo me lele atu. Le si mea, o fea le fa alu yei tu pe e maua ko drugs. Kongi. Fatu. O fea le ave iai walanga o le kau kei loa, o fea ave drugs e maua ku. O fe ave e tupe ia mawatu. Elena? E lua me ko ke vai le ko ke vai ku ye. O songa marwana. Malolanga fanga. Ah, le aisa ngang e le. Le aisa ma le kupe mai si fora au. Le lobo feo ave. Le lobo feo ye. E le mar malamata topo feo ave yai. Ia te aula. O le tali le leia nei o nei tūlanga whapena e le se mea e fau se a kungu ure mea Amerika oka wanted sau le kaui e ma whaina tātou whaia pe a whapea leanga o le o cases nge e lengi ka mai cases tasi le vai awa e tau tatala loa tangata ia o ka fiolai e mauti noa o lai ai mai si cases o le kau ke le o loa inga o le a kau fai makala mai I le mele ali atou. Me kau. Tatu won malolonga. Te fa ule tatu poklam. E mai tatu malolonga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Go! Come with me. This is where our adventure begins. La Usamoa, La Usamoa.
le mawhai o na ngamo Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Jai bala wajile ua tolu se fulu ma le valu minuti ua te nei le tula e lima i le tautua whauau ia a le Blue Wave TV ma se fo le porokalame o le tauta iai i le nei vaenga o le afiafi vavai atu fo i le atau o te le lopo o te le sen mai fo i e le tangata le se tasi fo i o kilipi o se whaataranoanga a le fai prokalame a ka ngaka. Mai e whaapea mai ai. O tangata i e lango i le fast. O se le uongofo fai mai le talale le sa fai fo e nisi mua mua. E whaapea mai e le i au ni a 13, se matulanga whaapena. O le me fai ai la utala i tu ai ngā tangata nei. Ai maua le vanga lea. Ia sa o mo ko por kilipi a kulisi sa o kawoki e. Ole mea mata utia mara mea mau e le tu ai ngata ngata fasara laure nei. Sole ole moa le fai tala fo ile le e fasia ia kanaka. A ole tangata ole matua le longa po le a se tu ai nga ma losi o fearu wa mai. O le mele wa ia faia. Tu sa ua matua no fo lava ma faa mata pupu ulo na sio manga mai mea e whea rua ia. Awa o le tala na le ua tawa i tunga. O le tala na le ua whapea mai le ataua walau le waka ano le kingo walau le valea. Ia nga. O matua ta ano lava i le tino ma lau le valea o tangata lango le malo ma wha mai ele i iau ngia o ngā ngiwesenga sūkolo mturu ma pena. E ula sole a go wharongo kai kakaren kau ki nganga kai le kai whamasino. Ora me kupu kai. O te whai atu le o le tangata. Ele, e ka koi upu e makua e le fia kango e ke le fia whai e se me wa o le tangata o matua mai le anga. Ele kai ma o nga i se po se sifo ile le vatu ar whaafonga mai ele tunu. A o te whai atu. O le fofonga la mare mele waka aloa nga i le kingo. Wa umalole ta alo fo ile le fa tangata fa sala lau sa ye lo na ma fau le le al mela le o tala nolo o matua ta alo le tino matulanga fa pena o aulai a fai foi ai o ye se ma e o ses Wakaka sole o le mea nga kopu moni ali atua o le mea tonu lava le na e ono tupu e fasier kanga kale ko inga kanga ma o lata fo i lea tatalo. La uka kalo lea i lea tua ia sofa iso o lea ato. Ia aua lavange i maa feiloa i maa feiva. Lea i lea o se si tu. Oa, o le pui puinga o ta italanga i lea i lope fa fengo ka faasanga ese. Ai o tawa aia i loa i upu makala. O upu madala ma mea umai na te whaia.
se vanga nga o usa o le akadi o le o fanga o mai a mandi e makakala ta ilo yawe ai na no voyet e se vanga nga fo ile lengo o le o lai fa va ko sa wa ila loingi ai over ai ilo ona le ya le ona tangolo le tu ye le siota ala fau pe o po foi le po mai le si ku liu ye le si ku e mai ko ngale wa le si sang po e na to ye ma liona nei le mol se fa kala ma te sava vali mai ana nei ma le si o uso afo ina ma ko fe ana nei le mol na la ta hel ma ke pasi o ma sava vali ai maua yo si umata le tangata lai sava vali so le ke va e sava vali o ka e ko so le vai e to so le vai o salu le vai anga vale ai sa vali fa sa o noa ma le pulo e tau fa tau mata feskoko le ai o ata noa oi ata noa le sa le kivia sa le wo ku le pama mo le ngari ile sole e te lo oi o pasi foi le to tono le mol o fa pe e te lo o va ia lo fa ia le la o te fa ia tu sa mo tangata ia le ma ke kalangoa ku ia sole o ka ngaka o le makua ma ile anga faia a o te fa ia tu ali o mutu ke va ile la a tano le o fa ia tu a tano a fa ia sa o ele na tatou fe pasi ia le na masa vali mai male loia ki le kau masa vali me fere ma kofi ai e pasi o le fa ia matala o te pasi tangata o tu o vala u ye te tono le mole e te fa ala e koso a ke vai o le la alea ai toso le vai anga vali mongi ala ukala chole o fa pe ha ele ia i lo ma fau fau ka fiola ele nei tu ai nga tanga fa pe nei pe a fai e sa o ata no le no vai ena nei so le ka fiola ele ya ka wai o ke fai ya ku ngi ku ai nga fofonga a tau ta tala pe ia tanga ta mano no si ke lo le mengo vai ngi akala ku ku le fo ile o surunga nga ile lo pe te ua fa le tonu atu ai lava ia fe ono na anta no na ilo tangata le o pulotu le te ya ka anyway le wo mo wa ta ia na ta saidia o ia to foi ma fa soa ia ta ia la uva lunga ia la pata ia tu foi la sila malau mai mo ia ona o tu langa o ngaonga o manuanga ia ai wa ma to evatua ona e tau toi fa matala ia te o sa mo malau mai mo mai le keisi le o tau va mail te bile nei so let's go to that ole a tau fia fordinga ai tator ale manu let's go to the number 1 Carl please sisila mai yeah there what to sisila mai la no go back to the slow down we just go to the number 2 the first one yeah that one sisila mai la samo o fea ni pulufana vatu le faafonga mai e makua masanga le tutu mai fa pene le la o fa makalakala i le taimi le na tau nu o tuai leo le a tau ma maua le tino or ko inga fanga le nga fanga lakalaka now let's go to the other photo Carl please o lo ule tali tonu ngai ila u fury le mta upule o le fanga mua le yeah ole u kau le por fana mua le nga pa wo ilalo o le fanga mamao la le na palasi ai lalo si malu le malo e saula po kaki malanga fanga this is ma wa ia le lang ma u fo tanga ta su fury mele e ilalo tari tonunga o le saunga le ia po kaki e saua le asa we fa o le oti le nga ivi ai loama le ivi ai la ia mukia ia awala ngai le mafainga ivi
ala ua umana toe fanga tu lo wale upu e to fanga kuku ino mo au o si malo le malo e le mafainga faingi vinga le meranga ku so i vinga le fai le mo malo le mo malo si langa le pe tu lo pe e tau oso anga ila loa e ilunga o anga ila utafa ila lo au so la la mafaiana maua o i vinga la ia le la fato a tupu ai loa lono winga ya tangia mai le ataua na mase i ese hale fanga o le mela le na tupu na toe tango le tangata lea na faia fa la velave toe tu u le fanga i le lima o si kulo this is and then we go to the other photo from the Morika so ia te o le kama mo lea lona lua loa lea that's my theory nga umaloanga fai vinga ia matulanga now weda o pokaki a fenga suru soro ai si leo ia lenga kau fe kudi lele i mau a fa tupu lo melea ia te ulaia na uma no fo lo de tangata le na fai le fa la velavi to e tu u le fanga i le lima o le leo pia me ia sau yakaki pia me foi sau e uma fa nga no fo tu lo fa si o ti tangata on tangole ko fakanga ku ye fanga le lima ai fa pe o se me na puli leola le la e fa mai le tala e o so fa ya tu la tu le so fa inga o lai to tuli langa me fa inga fa pe nga o lai to tuli pungo vo ile le luma au umalona lo nola ma le lima o lai u ile le fanga ava ila ta to ia ya mai sa if you o la na o la that's my own theory ai fa fitai le wosu e toi mo wale wa sisi na mai la sa mo ile ile tu ai nga tanga ta vale ina ma le tu ai nga fa la fa pe ya fa sa o theory ole e fa ka ke ke nga maliu se si e fa ko kuri fa pe la mo u fa e ke bla vai o la theory nga fungi nga fanga mo le yeah that one first one card first one that one with the number 1 yeah fanga mo le fai loka wi vinga a ko wa o bai le kama po kadianga sungu ilo mfanga ye ngon ko mau ka ke le lola po kaki po sesio la uri na fato tu li lolo stamo pe I don't think I'm ko kuri but how if I feel le tala le fa pe e o atu o tu ainga to tuli le wa ka kaunga justify le me le e pa fa nga sa o pu ko kuri ale me ke ma fa ka o ye tele tali tonu se me fatu melna nga me fa o ke ma fa ka ka wo madiu e fa nga fa ko kuri okay manga ya ale fa pe o le mo le va ale mo va pe ka fidi e ma ko le fa la ber kama ele ko ji si maro si anga longo winga ka vai ala bele ya o le va o len ka fidi a ko ngan ka ria ngai kama wo le fa fa se me ala ngo fa ya o me fa le ko le mau kama e fa la kalaka e fa la kalaka no winga i lo waia feeling o la ka ria ngai kama o vai mele nga ka wi a ko ka po ka ki po ai lava ya la ko fa me fa ko por me ya na wa vatu ya tole onga nga fa la ventupu a marulu tuai o i ainga ma pele ma mai ya o le tau mafai lava o le tau kia ngā lulu e whaatasi a doai ma le whamasinonga mo levan ka ko ngau se isu e ian melea mo levan e tātou nau se isu e ia leanga o lae ua malanga le nei toa o le tunu u tūlanga o le tūlafonu wa alu mua e le whaamaria inga longa loko o leanga ele o se awala le kaunga ruai ele o se mea vo ilea na mafau ai e alu ma le toe vaisi ana whanau ma se on to lua ai o ia o fo ile ia taua e ka kau wa ia ila utari tonunga e te tau wana toe fo ia le mea lea e te tau wana iai sesi o kome singa matangata ina whaia whatonunga e ka kaunga koe aru e apidi e le mea lea e tau mo mele winga le winga leo ke whaia kuai
e tatau na ua ne ia ise si e sao mai o le awari ia la ko ke faia ia whakongunga. E ka kaunga sao mai kuor, me lea langa o lai lau teilo, o le tangata le o iai. Le ia taua, o le tangata le whatoa umana whasi o tia le si tangata anga ngafi. Mo le koe fefe whaisi mea. E oe. O le kangaka le o iai leo leo, e le se whaife au, fo ile leo nganga sala i se kangaka. E le o se kangaka fo ile le a mea ngaku lei maruanga le makeki. O leo e au mai le tangata na whasi o tulou wana ngana, na whasi o tia le si tangata. Longo winga. O lai o kangaka lea, he is considered danger. Vai. O upu wa ngā whaare kula fongo. O tangata nei, e a mai le wha ilo ilo leo wha mole mole awangi i o kou wha arakalaka i kangakangi. Leanga o loo o ia whea lua i ma whea vea i se a upenga. Ai whawhiwhenga kuli i ngai leo kusa lava pe masangi ai kuli i ma whakawhaka. O i tonu wā le whaaponai ma lea au re maka upu le atu. Ia dia ula e ka kaunga maku asu e su e le leile ka i leo po o kangaka lenga ora inga. Lenga ora inga leo sufa inga po le a lava le melia. Ai se a nga leo ka pe ngai leo. Ia. E pe ho famole si leo foli leo. O ngofisiringe o penga fa pe o menga fa ka fa ngala vel vanga fo le OTC e pula ka mo me. Le OTC pula. Leo fa piko e o mfanga. Ah. Ele o leo mai o ma meia. Mai o tele longa foi ai longa a to se tolu se furu po se fa se furu ngi leo Samoa. E ia le fa tanganga fa le tu la fono. La to te carrying ia. Ia fa. Ele o leo uma. A ia dia wa ia. Ia, paule mea inge ke o le sifa makalanga nge ye unga manu mai lunga o to inga me foi le fa pe. O le manga o ska mo pengia mi nga yo fa pe la wongi e vengi fa. Ah. Awa e aro wa ka ki fa longo ku ha se moni mau fa pe. Wa e au ngi se fisiri. E au nge ye le fisiri mo se su nga alo ia. Ai se a nga le ka wa inga avea. Ai fa pe mai. Ia le ngor manga o ngale e fai se manga o ngo tuno. E fai se manga o ngor ka kale le aru pe fai le manga o nga o le tai na te fai le plan o le mea ato. Ia, pe kupu pe le kupu. E fono ka iala, e fono kusi. E kaunga o ka iala, o a ka iala lai fa singo mai e le kusi, e tu sa ai o ni osu fa inga. Ai mai se pe afa pe o se kangaka o leo e arrest mai se kangaka. O lai fea rua i ma se upenga o se fanga po o se alava. Ai savari vari ai ma tu lo wa o le upo e savari vari ai ma fata. Pe fo se ka ia lo ia me pele. Wa foringa mai o fanga ia ka o le se olifa pe nga me o rage fo nga o fora fa sai nga fa nga ia. Ia o le fesi fo la pe se ka ia la e a fia ele o le lo man fanga e muskaka ka fa pe. Por me o kausiale o kausiale kula fo fo se lo nga rage fo ka ave fa. Aga kupuro fa bla. Fo ka o fa. Ia la fa le o te tali tonu o ia ele i follow through ia procedure langa mana tua si tama fo ile o ingo e so fa ya sui tupe le sa fa ila na se fele makiki ia fa to a komesi nga o iken kaio mana tu fo ile so fa ingale no i mafanga le na fa kala ngo o mama ye tanga te makiki o se me winga ese le na va ia pe wala ku ka malo iken kaio ka fa hofo ka ko sa mo ya me fa America ai o so fa yes tamana so fa ya so tupe ai mo wa enga ka mai le ai mangi me nga mo ye le nga ko suor ka le ru ai sual na sa tona tuli ai lo ma iken ka lia o le winga la utala e o le tangata lai le se description fo ile lo felo ro ma se fanga ai o ai matua ai fai uma ofu pe o ros fa inga le SWAT team fo ile le fe punga i lungo se fe fai karikuri arua ko i marngi ko msinga sau manga me fa America pe o lai fai ai fai ko ngor fakor kaulanga ai le se mea ale o le tangata fato a mai ona ia tangata valeina le sita mana nafi ai sa vari ai
tulo sa vari ai rengi ma ai tato wa le vala na fata auto por kalame o lai ai ai bai no foi atu e foi le mele na o le fa pe mai o le masangi se la ngo alu ai o la ngo lau kama a le wa lu tula e foringa mai e se kanga kangaru ka walanga o le fesili ku kasiro ma fofau le atau o le fesili tu tas a fai foi o po kaki o se kanga ke loinga e le ko e sao mai langa sori kula fongo nga fai ngofo adi nga ia fai amalo na mauti noa e maua ia le nga olanga i loa ia e lonko rua le ngaru o a foi le fesili ko fa finge fa fenga i loa e fa mai wo o loa ngofo ringa bo o loa nga leo masangi lono winga eru ese mai la po kaki mai kanga kavaleingo o si tama no fuadi eru ese mai wo ia loa ele umila umele o kela fie ai mawa e dau mo mai le eto foi mo fie la wai loa o ele sa mango ngofo mo so I would just run until le mawa a ole wa kula ngai mado le malo le ia te au ai se wai ka fa ko i lava se i fana fo i la tulo lava kasi le alu ro le ako ya me le o foi ya o ke le lo le sika ka le ngalu le ako penga ma fa foi sankala fa ma mo foi poka ki le sedi ne ngaro ako kuri poka ki a ko fo papa mai fa o me lo vi eso ngau kuri po ngaru ngasu o mai ho de sika ko follow the case o le tate fa soi manatu ai follow the case sika ko vai fo le wala ngai o le si kele la sa me wala nga lu fanga mo ke le o le fesiti a wala ba mo ko fanga le kasi dei e fa le ko ngai lo ska ya o le lo ngopra a fanga ho la le o fanga so le pela e ka ile le ya penga ku ka kam foi ele me faina o tele fa ya tu o le mena ntupu au tele fa se fo ila usaunga vai foi lá tu makua la inga kukusa e pi o le wa ke po afere ko so fam singo ai o ko fa lo ko mo kala fa pe kala po ka kinga ke ri foi se me ya o kala ave a foi le tate fa ya tu o le winga na le te fa ya tu ai ya se itato tu li matai pe o le atonu la le alu ai pe mongi la me ia walanga o le pisa mai ai kangaka na ia tai le fa masinoga ma fa be mai o ko nga me le la au o le poko fo o poka ki ma tato ko ma ngai ke mi e fa ka mo poka o le I think o le kinga ngai me nga pe o sa poka ke fa mo ma tele fa masinoga o lo ta o le taimi le nei tele ia ai tatou i Samoa le isi vaenga matautia ia le la ua le lo po fe u mo lo au i hele fainga o keiso o papali isi afikeo ia male polofesa ia sinava ia piu ko mar ke singa ngo wa o ke singa piu ko ma ngo ma wa fo le mon ma wo le mon ma le fa pe kuskusia vo ole si e sa ola fa metalanga ole si tatou tiro po fia kongu le la fata o to mai ai o fia tonu ale la fata o to mai ai le foi ngor ke isi le mana tua ia le wa umar soifua o le mori mau kuku anga i le maliu sina vaiana le profesa ia le fu umalona soifua ngaka mai ai le mele na sa waile ave ai foi le corona o vaenga o le pulo maliu e po le vaenga le na le sa mai la tu fa sa ma le tap ia ele te tawaina to e reportina le artificial o fe la wo fai awalanga ele ingi me fa pe nga ila lo le la ngai o le umanga mai o se ave ai o nga kako warungu ya o nga kako warungu ya le fa pe nga tu sa e a mai le ave ai mo sina taimi a o fai se su enga ya
Ia wa keisi le a fiele ia mori anga foi le alise se furu iva. Le kusi. Mangua ole na. Le a fiele mele. Le foi la fa nga solo keisi nga kai mi ma tu keisi le na. Le ia le facilite le la vale fio nga ia una sa unisa po ina ua manu mai le tala. O le ua talo sanga le tamaita ilo yo lo tu mo leo le so enga. Ma fa pe mai te tau loa ona tapa ma fa nga ina le mori mau fa tau to ina a papali isia fikao ai fa mai le fasili le lo ia papali isia fikao le fionga unga sa uni sapo o fianga fa ye o nga fianga fa ye le mori mau le o le lo ia a sunga ya pali I fikao wo o ile taimi wo mai ai lona soifua ele isia kai minga fa pe nga fa ye sanga mori mau kuskusia fa pe ile keisi le Rongo wingo mo ba fo nge fa pe ke e fam kala ngalis. O to inga mele na. Le ka wa le mai. Fa be mai no wingo na mori mau te te. E se kusi mangai me uma matulanga uma. Mana tua pe ana tato pisa tu pe ma la foi fa fonga mai to fine ia lisele nei time. Pe a mo tato por kalami. Ele mama se ave o se ku o se no da ku inga pa so kusi nga ile aor malo se me fa pe. Mingi parmi. Ja, ik vind Al mingiska. Fa masingo. Al amputsen. Lo ye sili. Mingiska. A foi lo te fai tu. Como cinco. Ele fai ngo fie. O kako. Sorry. E fa ko e alu e ma fai na fa ali o tato manatu malangona. I se fa so a fe aile ma malu o le fionga ile aor malo pe atato yai ni vaenga fa ale fa soa ai le mafai lo ukari konga se vanga nga o se kanga ka o longa nga kula lava le o le makua pelo le o langa ako le do mo mele ele fefe ele toe and I know that's not lisi no yes we know that o le hala lo wingo fa mtelanga se vanga nga o se ko inga kanga ka fa penga Pole au scammers fo ngale le scamming kamba fo ile mai ia ku ngui fafo. Se vanga nga ko inga kanga. Ona matua a ole mele o sitangata e lo le ia fo I leta mai ta tu sitala. Ia o ia o sita mai ta fo I e la walunga la na fa alo ai me se fo I tai me se ata I o malo tu la mai le na tai mi le fionga sa fa pito ai me se fo I ole. Vang fa fa ia fasting o tu malo. Ai a vai lai sa waila ai kusi o ile or malo ai like nga ke sila fia tu lo le o le fai ma fa ka inga a vai a vela tu si le ile or malo ala te sila fia o se mea ma ka ukia le wa e fa wa ele sa o sole eu te le lo la na to inga le atu o le si foi mea pe le la ka ko focus I a sia o maliu a le so I fu ka kan fai kusi Lenga le milo nga le milo I mea le atua. O le la milo ka ko. O le milo na ma o le fainga na le au mai ele o le tek nga le au mai nei e au milo. E ku ukanga kasao. E ku le main character ma le main man o le aka. Ai milo le sipai. Salo le ongo se furu fixu pasenge. Ongo se furu fixu pasenge kusi. E nga I afia me. A voi lo fatu le la ta oto le main actor le I o li se au ku ye le kalanga o ye o nga kusi a o sifi le fia o sifi ya nga ile ka ku so kanga ka ko lua yo le ka anela au maenga o le la ke fu fa au ku la au ku le ka ko maliu sorry o le me la fa au ku ai fu ai sia la ka u ave fu fa au ku kanga ka o maliu le ka o le aka ki fanga a I o lai soifua ma o la fu e soifua e pe ano fa tu fu e tai fa bena fo linga o la ke se ui o tele o mana o tele le anu fale tela no ai na no fo yatu o le la ka wa nga sui la le focus le me nga ava ku le kan ai la focus lo le la ku samo Sorry. Sole. Kusa wang sana lo le wak.
A o anga fea, o inga ko fisiri ai se anga le alu ai la kulo o ta ua suafa wa mantua le tangi le na fai leo le conspiracy. O le kangi a le ala le pule malongo. O le ala me ko le o foi e kauanga ua o kula uri e kuku. E anga foi le la wala nga modia. O la wala na tangi. A or kanga ka le modia. Ora kanga ka au kula nga e li foi ku se i fai ia se i fai pe mongi su enga o le fainga nga o le mea. Ele ia fa kasi ku lo ta o le sofa ele ia fa kasi la ile la ele ia o le na matua na al fa amsino ia au ai le la au le mali to wa kasi nga kolo mai ai on ol tu langa foi le fainga balota avai singano manto e au le no ngo le fio nga tama tai fa amsino ina ia au ai le fio nga pale bia kai mi la wai langa fa yo ele inga ngau kala sa inga ia kuli mongi o ele inga ngau inga ia rua kulongo a olva henga ngai ongar kangi e to moma ala me la ke u ko ngau wai fua ma pe la au kulo wala ku sa mo se ka o se so le vai ngala kangi ai mo ko loko so le la ku le focus le winga la na le uta vai atu ele fo me ia le wa sa ngai kai e ta to fo ila ile conspiracy ki nga uma enga wole fa maungia ale ai alo mo musu e fa hit and run ai mana auto te focus la vai o fa venga ko focus se me uma wole ko yaunga focus conspiracy ai ke a ko hit and run e se me ia ku ia kai fa sa mo sa o elisi juli o me ia we ke se saka ko pe wanga ile le ia di okay la disi la soi fu ia lisi la soi fu fia me la soi fu le mo mau fu le lenga mo dia mai fia ia sia mai ro ko fanga ia pia o la soi fu ia leo sa fa ia ka ale la focus ka ko mo li le ale de tanto foi e ke si la ngena e alo nei sa nei fa be mai ia o le umba na faile tautonga le fa mawina matuate te e asia nei mea ele ai se lise ele va ai fa ko e ke ko va ai ngi me fa penga ono le wa talia ina me nei o hia sei ke no pra mo ke no pra le se mo mau kuskusia sia fa ia lise le I fe lo lise mo va sia la mai ka o kuskusia e na orisi wala warusia ke ronga orisi ala e mala mai fe tu I fenga ngale inga nei e mala ai o te loa le me o tula I mai ma le dei case ele ngia fakasia fua le case lava ia le case le va o yo o sia ma singa vaianga ma le case alise ma fia me ele ngia fakasia me tu salava po le ale me o tupu ualu ia leanga ele ai ma se kala o sau ikusiang kako obtaininga le ai ma se tala I cannot remember po yese le nga fa pe mai e moli maua sia mau sia po e ka mo ko se le nga ku sia ele filo I sia yes ele ma se le nga fa pe mai ai o nei tala te fa tua o lo moli mawina e papali isia vikao o kere I va ai se le nga nga me pa wan le nga mare ngo yo le mau o vaenga na tusi mai le tusi o le fa matalaina o le va mala tala noanga malesa avea mpale mia mua po le fionga sa fa pito pa wanga ma mea nga fa yeri fa kunga ya rufea va kuifea ma rufea ma piki mai fea pa wana ai o tele e mana joina se me o fa be mai e moli maua papari isi afika so ya jaula ele o tele o lopo le tele se vanga nga yengi mea nga ka ukingo sia I fa tal no nga leo a oloka na fa pui ele lopo ngi ko inga me fa penale la tato ko penga usa le fa pesi fa toi foi o tele lopo le ale tu langa le lopo fa tal no nga po le ale la ele sia o le la ave langa fa karngo nga le o to inga me la na le la tu lai mai ma keise sia ma tulanga o mo tatou ia e fa tape nei na ole
Na ua li poki uma ni. Na ua ripoti uma mai ele tele ia le tali ale. Ale whamasino le nana avatu ile. Tama ita ilo ia. O le mātou case. Ia. Ele loloko kele sa uko e karangoa iai le mata upulanga o lea e. Ai ia au ia a efisiri mai le ia tau. I so ulangona i le melea. Makua o whaanoa noa lava. Ko mau aloi. Tua o whaanoa. Langa o le ruling ngā le wa au mai le fionga tamai tai whamasino. I lau mai kau. Wa le isa ua ia pe fori moborise ia tau ha ui le mele. I ke aua sia kai. E se ser kali al fuanga le lo yang fai ngo fesiri whamasingo pa la ma fuanga. Ai whai mai langa wailo mga kufole so kanga o ia ma le chapipi. I ke aua kan sa kanga fai. E le conflict of interest. Ong fai ngo fira le ko mama ma whamasingo. Alanga le wo mai. Wo saro oe wo fa pe ya langa e langa. Ko so lo play ma. Ko so lo play mo fo le fa pe. La langa vele ruling al famsingo. Le la ele kali inga le reason nga. Ale reason sawa o conflict of interest. Ana pa walo fa no nga walanga o le wo fa yetunga ele o tele o ele o yisa sa fa no ai fa le o tuai. Le wingo lo tala sa wa ya te tau fa vai. Constitutional right. E fa leo langa ele ta o to le ia te au fa metalanga le fa pea a one here o dictating a tunga ia me fire fa msingonga pe foringa mai wo kau e mafai fa kongkong wa no na pawana al vaenga ia te au no o te ena la ya o merana ele sa o ke ele o se mera nga le kau mfai tu loa ele o se mea mai le sungal tamaitai fa masino ele ai e makua le o te le io e ina ele e se mea o ke le o kau fa kongkongu akua but o lawa ia te tau o te le tali tonu ina ai se tangata e tu moa that's it yeah. A fai o le mea lea o ke pui puia e o ke le o fia pule kuku le fa masingonga ai o ke pui puia lei unga o la o case o le mele o ke kilo iai mo uma mapo iai o le mai kawinga o lei unga o la o case leanga a fai e oki i lo fa akua kuanga o lei unga la nga o le case ha o tele yo ela le mele fa pe mai ia maybe for ia atonu o le fa fonga na ale fam tamai tai fam sino ona o se fam talanga ale fionga ile lo ia ai le ai o ke lo fia pure kuku ai ele kau mia la ua ia kakau fa vai fa tangata nu o Samoa e fai lo atu ai se tūlanga pe a o iloa la vai o le issue o ke le o karikonguinga mo o popole le unga o case o ke le o se issue se ai ai ngongi fainga fa masingonga ai to mo mele te tau a o nu te va atu o le mele tau le popole ia la to fa pe o lo wa ia inga ku no we le sa fe au le mele ma a o le mea no mele tasi e ia la fe au o lo mangu i le unga o la fa masingonga ai sea onga o le ua whailoa lo manga o ma lo karikongunga o te le whaatuatuaina le tu lo o lo o tu la o case onga o le wa ba ia o le feo e loia le mo le misio ma a o tano la e whamatalatu a o kango e whamakalaku ma mea uma ia ona fa pe fo ila ia le wo sa wo karangoa ma o ai a fai o le tau mia le o la uba ia te tau e le ma fai ai o nga fa le o le mele o te nofo ma ia o le fa nga inga la lu o la wala le o fa sala la e fa le o tu ai le mele o te nofo fa no ai o le mele o te nofo fa no ai tu loa o si teine tu loa o ta ua o le tu fine ia le oni ona to mai ma ona nga fa tu lo le fionga ia mangele se elefe o ke lefe siringia. She is one of the best ilanga ngaluenga.
Ai a sau loa ile me ka o lo fa akua kuainga o ngai kau ke fiu ai nga fainga fa apolokiki ma se e kau iai ma tato association. O ngā lea o ke kau alo kuaisi o ka mai pau. O le to alua o si teine sia, tu lo le sunga le tamai tai lo ia. Ua leva o ngā IT ma pule ile ofisa o fainga paloka a o le misio langa ko mesinga o fainga paloka. Fabea la le fionga le tamai tai fa masino. Wa uma faila o assignment ngai mea, and I do know she knows. Wa uma faila o assignment. Wa o tangata fa sala lau o te su e fo ia uia ia. Wa leva fo ngo fainga ruenga le kula fongo New Zealand. E fo singa o kamai fasimala malama ai ngai mea. Ala winga la na lewa utango fa leo. O le pule a ko usesi ku. O le pule lea ko alua o si kamai kaisia o le pule alona to alua sai ai. O le misio le lo ia mai o. O le ala le so kanga kele le i. Le a dawa fa bene o au le vanga ka nga ruwe o la pule. A le wa uma enga wa lava fo ile ka masanginga. Wa makwa lava fiwe lava o ka ngelo ngausanga. So o le ala le mele i tuo melia. A o loa le mea o le antula i mai se keiso te nau i langa i le mama upu makala. A la woi fo uma lo ua inga o kua whara woi fo uma. E le whai ngofie o mai sa vai. Na usu mai fo i le va usu a ngafi. O tupe o mea uma lai kausi la ko whangau sa vai. A o pia le o i fo whai ei mea ia. E le whai ngofie la le usu mai masawa mau i fo ia pia. Ko e fo i sa vai. Mame aia o vai e tunga. O te vai e tunga i se tangata o leu te nau e tū i le melea inga ia wha muka loa. Le whainga so o kalangi. Au ke vai a kunga. E le. So to me ia te au. Ma o lo wale tu lo le whaafonga mai a le tunu. Ua lava sa unga le fionga kamai kai whamasinga. Ua o iloa ai mo i ike. O le unga leo le mako keisi. Yeah. Ai se tatou lai mai kau Samoa o kou o whaamasingo City. O ngei fo i mea, e aki lava, e ku ikele le aku uu kangaka e pāpāwa ia kuawa, whapea kua ke au fo mai ua mai. Ioi, alu winga nā leo te whai atuai. A le lau saule tala, whapea mai e whaau. Le ai, nge ke u whapea mai sesi la tei, ma o le li poki solo mai ai ere, and I know that. Lai kau mawhai ala tau e vali mai ina ia mai ia, that's fine. A fu wa leva ngau whai loa kuar mea lea, le a taua wa leva no whai loa tuar mea lea i porkalame lima kausanga karuai. I ngā ofisili mai se kasi o wo ia kia, what's the hardest thing in ngā ruenga wha media? Ngō whaku the hardest thing is when you're under the hot water. Oi la lo microscope. Ioi, that's the hardest part. O lo saungia o oe, o le a koe li poki, ma mea umai tutupu ia, but that's fine. It's absolutely fine. Ele se mea kau ngā kia, ngā mea. O le fo ua avatu a umana, avatu ia tūlanga e. O mafuanga na avatu o wale, le tau. Kusore mele la apei la ala afukas mai fua ia kia, ua pei o hau kanga kare kua ia. Pe o le mori. Ea kusa ua pei o hau le mori ia. Le la tau mawhai fo le pei la turn mai le wili ar whamasingo, mal whamasingo. E pe fōringa mai, o reu ngāri ila le kua ia le moria, vai la tatou i. O le nau o whamanino langa tau no manino ta fans. Ioi, tau no tau manino masila fia me le tūlei mai le whape utuvatu o a ai tui alanga le ua turn down le. Ia na lau mai lola ia whape mai o ko mai o ngā waa o mea uma se ele ole ngā. Ia. Asi vai ngana na i keisi le nei. O le pōrenga wai asi akaranga lea whai sa whai keisa mai whea la koumi. O whenga o iei. Whai inga le i kua reo. Ai o mai enga. Ia lau o whakere inga me lau o iei. Ia le nā. Sila la.
sila la le case le nga ko ngwa wa sa ngwa mai ai ia wa le msio fo sa representing mai o le msio fo o fea la nga fai ai me o cases nei cases ngai le nga fai ma le nga ka pe nga ku le sipiku le vai o feo lolo le mo le mele o sa wa ngai o matua le ko iai se kea ma se popole o mai fea il parmia ma fa nga malo ai anga le nga fai le ala fua ma le nga fai su enga ma me uma maenga ka mo fai ke isile mo se po fea lo wa iai e loa o fuar kapu io ya al melana le utula i mai o se sa fafi ya ole winga na la o la tal le fo ye nga lu e tu ia sia matoli ko team nei New Zealand ya e viso tai ma feu tanga i lava ai mai se fo io ole vaenga ole lo yesili mai ia te waia tu loa ya se i vai a po fele la ai se mele le kupu mai a siaka e koe fa marusia ai ia le esor kulanga le ka wo ye wala nga o ka ko kan ngoinga ka upu ma wa highlight fo ile le mele nga le nga ele finga nga lo ile lo ia le ako o se mele le fo i em fai onga fingau ko kas ka per fingau kalasa ma ko le fo ka ko unga ia kalasa pe la coffee nga ia la mi foi kalasa saura kalasa ku ko mal be ka ku a ko mo nga foi ka ko kalmo e fai foi ma fa malu si au ia mangele e ku me ka ku ole finger tal na e tana ia ta utopia pe no fa tulanga ole wa felita fa so a me se foi wa saule a ko le lipokinga le wa sawa ia fale fai news sa o le skala ma sawe ma au kamale le skala e ole na u tal no ai ole vaenga na o te fa malu lu tuai le fionga le tama tai fa masino ma le pa yo fa masino le o tele io le na mau fa pe mai o tango tau fa ton watu le ai ai la wa ya tau fa tangata soifua ma fa vai e ma fai ai ona o avatu la uia i la ulo ia o lo tu moa i se vaenga wo o langona e fa penga o mea elengi mea fou o mea e masangianga ko kupu ya ma ko fa longo fo se me fa pe kai no en kupu mo wa fo ngange o ka pule mai fa masingo la kaloi o kile lengo pe kupu mo nga be pe ya pe e fo wi ka o mea o ka pule mai fa masingo la kaloia e pule au la uloia o te le tu lo ya vai de matu o lo soifua tu lo fa fonga nai te le ma ke ro man ko inga pe ngai se kai mi ya pe fa te ya e ma kwa pe or first time le la fo na pe fa te ia o mai le to tele ya ona o le tu langa o le o tu pu mai le tu inga vai nga fa pe o fa fio ngo kuria kai kaloia mo ale le ya sui ona me fa ngo fie sui ale le sui ya ai ole tu langa la na le ya sia mantu wa mata ya le ai ele ita oto ai se ta oto ton mole si le fiela tunu ele ita oto se ta oto ton ole la vai e fai fe tala no inga lo ye nei ya ai mai se es le ye la uli ko timi nei o lo fai la vala fe utanga ina tala no ngani ai mangai nanga le si bisin go ba ko fam singo fa pe ele kong sui o le panga luel ki e lo ye le case ya lo ki mamra mo le ya pa wala nga me fai ave mo fai langa e si lo ya la ufula tu lo fol to fine la mentioninga o lise au vatu nei lise fai fa te tinga tu lo to fine lise so fa ngara ya e ku e lise langa case le o le lo ya longa fa le o le lo ia mua le na tau avela mata u posta mo foi le stamba le o langa ia ya ma le tua anu le o le mata upu me ia e wa tu wai ia unasa ia wa anu la ia ai muli enga le u fa tau tai le official le attorney general ia ba mai ai ma cases mai faf
ia Oi tau mo kele loi ele ai la ele winga ya tai ele foule to inga fatinonga fo ele ai e se vai nga fa masingo lo ke kongi nga sa kaloi ya len ko ila o afisi fo le pa fa pe a fa pela o sa lo ia fa a fa pe mai le ele pule mai ya oi nga ke kongi nga la lo ia te vena dalana le tamole famasingo ya ai sa la you're right mo ji ka ka la ta ofina taita ya e ma faila na o mai ele o fe lo foi mai famasingo ko ngai famasingo nga ka fia la ka me foi nga fa ya ko ya ko be se foi ku le silo ya ole wingal na le no to fai atu ole o awia e tu maua le langona mare manatu e le fa pe o sisi tu ai o te le o malama pe ai sea o fa pa pupuni ai ole si fo i vaenga o te fia fisilingi ai fo ia wa o mengi le go fa ia o mengi o lo ke go fo ma o lo fa no nga lea numero tasi le ai ma se kaimi o kala ngoa i loia fa kaila i le fionga le tamai tailanga le la wa ta wa sta si o vaenga fa kaila i le fionga ka mai kai fa masingo pe fa pe o le wa ia pick up inga la le mele fa pe mai wa leva na ta pe nai ia le fionga ia mangele la i ke si ngai ai mo le si le fia la u fionga ka mai kai fa masingo maybe wa leva nga ka pe ngai ai ia te e makuale ai se kai mi wo kala ngo ia lenga o ka ngia ofisiri o le sia ofisiri o ke ngofu pe ma pe tala fea ngai le application le ai ta o strike out a o le legal matter le mea le akusa o le criminal matter le wingo it's a criminal matter mana tua o le defamation o le wailunga i le criminal o le la o ke ngofo ia la va ku ia fa pe fa la wai ke le o mo mai o le sile fe sile mo le va ngofo ala ngai le mafa ingo kala ngo ise lo ia nga o le suafa ai le ise ma kala ngo ngai fa ia o le la o te fia fe sile e fa tanga i sa mo atu ai nga application ngai o le strike out ai o le defamation o le criminal matter o le walo winga o ke ko ve ku le atu fa mtalaina ku so le ngo fa si o kia oi kulo a le la fai le strike out a ka lia ngei la le strike out lea sorry ma kua i o sawa a le kangi mai le ele o le uti o tau mo mai le winga le uti fe tuai le ngongi usila wo mga fai la usu enga ngi usila ele ma fai le nga it's a criminal matter o umanga o e ka kauanga halu le fai le su enga o me lea fa nga solo fa msingonga mana tua o le onga o le mele o le strike out ai kalia a kalia ngeila that's it wa kongi fa folongo winga o le defamation e fa folinga mai o la fa ki e le criminal matter a o le fa ya le process le civil e ke lo asiaka ko siaki lo loia a foi lo te fai atu langa ngo fai kau le menga mai e lo defamation la e fai o le harassment it's a criminal al mera mai le ngo fai kau o lo su o le harassment mo papelo ma fa o defamation le mele le wala e se harassment la ko e defamation ai langa la e ma walunga tu ya Samoa it's still sitting on a criminal matter so o sori nga kula fongo fo ilele e kukusa malo fa o lima o e momai mana tu fo yo i tonu le na itai tu lo wale na itai tu la epa ile uso ya king fai popo o no me fa pea mangu me uma le nga suia ya ma pasi e kula fongo no longer a civil kama fo ile ka ku ka ko swala upuli ya uma lo fa pea o fa ko ese aku e fa ko ese mai ya a pere ya maria fo ila ya va ku ko pase se le ma me uma le ale ko fai ngia ukala ma me fa uso nga suia ku ila epa fa pui yer kangaka e lokai oi
O lea la o te nofo ma la o facility le na i lo mafofo. Alanga o le whainga ka. O hai a o facility ai ele ma whainga o kala ngoa se isi. Ngā malanga mai fo i ka mai ka ilo ia i ngei le la ko wha moe moe i ngei. Lua e vai aso karu ai. A o singa a whami ngoke fo i se i make mai moa o maki whailo i ai. Le se mea. So i ngā la lea lai whaavai mai a o ka a i tūlanga nei. Sa oe. Ia walanga e kaunga whai e lo ia mea kake mga oai. E le whapera ako aku ngā rai e pure e pua whawhenga whai. E ave e mea kake mga oai. Nkangaro ia whaakongongu ma kai kai mea kaunga whai. E nā tōnu a. Kusa e leia se ngore mea lea. O le ua uma o le drugs. O ka whakekainga o le kangi lenga o whaia o lenga a. A le la ka penga mai le strike out. E ka lia noa le mea lea. Uma a koa. Uma a toa i. Ai aki hau. E whawhewhea ia lango rau ke whika ki ang hiusila. Ia whaiang whapea mai e sea o kou e se mā kou. A or kura whongo i ngei. Lea ngō mai ei kopi o kako kura whongo i sa moa. E ui ai nai vaenga. A iti nai whisu iai o na o le whatau ai na fo o tātou. Anga ma ngai whanua ma nganu. Ai koe kiki ale isonga ese esenga. Ina muka upo e kusa. A lea la, le winga na lea la ino ofa iatu. Ia, na vatu whapena. Na vatu whapena o la ngona. Me ia wa lewa ngo ka fia sao whai lalo maselo ia. Sa saa ku yelo ka loko mo ka kalangoa ma mea mai whenka. Ia. A whai o le tua inga lea lea ta te vai jay. Lono winga o le ata fo ile le wata wawavala mai lea taua. Ia. Le ale si va ai le fatal nonga le ta walunga mai ele ta por kalame. Ke lo for fatal nonga. Ia e ta wa foi. Ia awa foi le a fa fo mo o le aulia na le lana fe mai ai. Ai pon me te wisi si mata o puta te ia wala ngalo mai on faile a uma tu ina tu la ia lunga le fatal nonga. Ia ale pule o le fionga foi le pule sili o le Samoa Post. Oh ia. Le sunga ia el Samuelio ia tavoi tonu wasa Mike Lemisio. Okay. Ele leila kaka mo ka. Lemisio leila. Lemisio le. Karo fai se os. Ai wai lungo vale le wa malanga tu i Samoa. Ia ai o io le si o le Samoa Post. O le sa malanga i fafo inisi fo io tulanga o fonotanga. Ia o le la na fe mai ai ona o ana le la sa fa inisi fo yo tatou fa talanoanga ese mai pe o talonga la na fuaina a o le na ma wala vano fa talanoa ia le fionga le lipule ia le sunga ia tafu i tanu wasa mai Clemsio ia o de lo fo i wa fitawi ato ai male taimi o lo to le tatou wa proclame ai le ato ai tatele yo le se ia fe mai tatou notices ma tatou wa fa mo le kar. That's before we. O tatou to fa mana tua tu tatou fa au si le mo le sautina. Ia tina tama susu mai mo te sa mo il taiao. Fitu le taiao la ngole va ku le posto le aforval. Ai auto te pole ta le fitu already. Ia fa tau so fa au si. Se furu li mata la le tasi ai lima wi pulunga. Sultala. O le wha au si esi mo, ia ele se maukeni. Ia esi e tofo fo ila ili mo le fono fo tua. O a au le sunga ia sa vea, o tatou wha tau wha au si o le aso lea. O lei a tau a sa vea, Al Harrington la vea. Ia o le tatou a vahenga o le tupe o le tatou a fono fo tua. O le fo eke su me malanga, luku vea koe le lisi le fo ilo sua wha le ato. Kasino i kura. Ia. E mo sa vese so wa. Sau ma mai tina e pu ese ata matato fai por kalame. A manga o ki nga e pu esu ka ko waka. Manga ko e foi ngia sautina. This coming Saturday. E o le tato mo ta Samoa. Fa tau wai sau fa au siesi. Ia e te tau sami ai le tai ao. Ia awa e ke kau sami le fa au siesi. E te vai pe to fa fo wina. Pe lo so mali. A fai o winga e pe o ona voi le. E ke kofolo. Sumuri. Se soani ai fo tatou fono fo tua na tapenanga wan tatou se singa fua o lo loma. Ia, va Rusia ar fau so mai lango le tatou fa ausi.
ia i ore mauta Samoa i le aso to ana nei ia ma tatou whaamanui ai i o le isi tatou whaalinga o le siva lea a le tatou tuala family siva sia usia tuala paina ia ma le ainga ia o le tatou siva lana o tou lea fia i le kepu ma le lue ia ua i ngalo le aso suma le ono me le whaamoe lena i me le pone au se talia whaafia le whaili mātago fie fetu au band ia maisio DJ Nox o le toi whaamanatu le o le whaasisilanga mai le ainga fast Sydney au se talia le ato toi whaamai no tailo loto pa ia Samoa o le ao mamala o le fuele velave o pa ia e le popo mau pae le solo le amata mai le teisa ma sabo le tuibadua se ia pa ia le teula ulo na whanua na tau wilo ai ao mai ua malo tu low na lava i le amatele ma le whaaloalo e whailoa ma whaasirisila atuai i le fast Sydney ainga Campbelltown e whaapea fo i le fast supporters uma o loo au mau i le vaenga o le atunu po le vaenga o le atunu o le afatonu ina lava le tātou whaamoe e pei ona tasi i aile tō whaama le whautautanga i le mamalu ma le paia o le mafutanga mo le tātou tausala. A fifio mai madala mai a ao tātou fia whatasi i le aso ma whaaliro fia e lango si o tu malo ai maise si o ainga wha Sydney. A wā se tātou fisoasoani mo le umusanga o le tātou ngarue ngai Samoa o le tātou tausala o le atapena lava a nga i le 5 sumaritasi tu malo aso e whaiai aso tōna i sumaleo no me. O le nofanga Campbelltown Civic Hall, Iva sumaritasi Queen Street, Campbelltown. A mata sumaritasi le tai au whaamaea i le wha i le afiafi. Ma le wha alolo lava, teitai fono, suruape Niko suruape, whailautusi i meleta aluni tu ulaupua. Toi whaamana tuatu le maftanga le Fast Family au ki lani. O le a le whaatonu ina le fono tanga le maftanga al toa Fast Family au ki lani e pei o le safa ilo atu i le tatou ka lena i le aso sa nei se fulu o me. Ai ua tuu le avanoa e fono ai na o le au malanga i Samoa. E whaamau popo mai tāpenanga uma mo le fua ai maise porokalame o lo o mo mia umai suafa o le au malanga. Whaato ato e fono lo tatou ainga atoa. I le aso rusu marfa me masauni hai loa le malanga i Samoa. Whaamoremore se iutangia mai le nei whaasiresilanga daua seinia e le laulau. Ia, leisi tātou whaasiresilanga lea o le whaamanatu atu le dina lea. Whale la tai masama tau Auckland Fast Supporters 50th night dinner. Ia e buffet le tātou dinner o le asos fuma leono. E whaia i le tau le lima i le fiafi address. Iva Fantasi Dominion Road, Mount Roscoe. Lima suta la i le tangata ai te matua foli te tau sami me ISS. Pe lima se lau foi i le se fulu tangata i le laulau. Whafsota il numero ta uilunga. Leisi tātou whaasisilanga o le tausala vai e sa fata me le pone. Asos futbol e ono, vai aso lea. Ia, i le tau le lima nga i se furu le afiafi. No whanga South East Creative Hub. Toru sumre valu Whaley, Blaze, Lynbrook i Victoria. Wala watu ma le whaaloalo i alo ma whanau o vai e sa fata. A wasif soani. Mole momolingo o susunga ia tu ia le doa i le fast party e te lia ma le fia so se foa i whaafitai. Mole si whaafitalanga whaafisotai deo siriato sofe o whanua valu lua le matasi tasi tolu. Ia ma le tātou special Mother's Day special King Fry. Sunga ia King Falai. Ia, o le tātou Thursday and Friday only o ka wawewela mea ka maloa. O le ngalo le tātou special lea mo le sa o tina mai ia King Falai, Animal Fries se furu la Island Barbecue Plate, lua se furu lua la mai le lua summa leo no pau mawalano lua summa lua la maratua na o le aso tofi ma le aso for Rayleigh only. Ia, locations, Pacific Melbourne Market, Ono Tasifa, Ballarat, Road Adia. Lima i le afiafi i le se fulu i le po.
Ia, male toi whaamana tu lava mo si a tātou tolo ta mauri pe ona na file a taua. Whaamore more tama whana uma sare lolonga, ma so se savai ma upolu, ma e alo lofa le tātou au o le tolo ta mauri tasi a mai le botele se la fai. Na ole toi whaamana tu atu tātou wheso ta inga nā mo sau wheso soani. Ia, ua mua lo loto, tango loe screenshot, pe wha maua nei lalo, pu e leile ata ngairu mo lau TV, details le nā, o au kilane New Zealand, wha so ta ili numera pauli, a keimo pauli, ma le account le nā ua tu ina tu ilunga, e ma whai foi ona e alusa o lava i Samoa, i le tato account le nā, name alii and whaipule sakala fai, account, e ave ia i sau whiso soani, o lo camp le tātou au mo le 5 vaiaso mo mia lau alofa tūlai. Whaaftai. Ia, lea taua. Wow. Ia, tātou whelo ai tai au, ai ole au tau sila i le whaataritala noanga. Ia, mafufonga whaatau to le tātou Samo Post. Ia, ai ona saunoina e le sunga i a tavui, pa ia fo i le inga Samo i leoi. Ia, Michael Rivanga o le afiafi le la whaataritanoanga i le uli. Ai, o le ama whaatou tātou wheloa i le aso tau. Whai tātou tautaia i le aso tau. Tā o le tolu. Ui, sole, o kai au whelo waso ofa. Ioi. Au e te mokole. A e alofa mongi a kia. Ia, rongo winga o le aiso mai. O i a kako kofo i ngai pe alofa ia le a kouai. Le alofa i tangata. Ia, lelei. Ia, maua lewa no Godfather i sau. Ai maa ngai a pe asu mai. Ia, ai ma lea fiafi maa whātou. Ai mai mo mai, ia, i le whātalitala noanga. Ma le CEO o le tātou Samo Post, le sunga ia tavui. Ia, mai sera fionga le pulisili. Ia, nai, fui mono. Ai maa whātou, manuira nei fiafi soifua. Ia, whātalo whātou e lau fionga le naftas. Mai se foi le mai moa whaafonga si o tātou atunu pele o Samoa. Mai lava i maunga tele si pa ia maunga iti. Ia tainane foi le tapua inga nei o tātou mātua. O lo pōr whala ma ula li ula. Ia mai se ia tātou ngaluenga lo whata tamswali ia i lea taimi ma lea taimi. Ai le ngata foi leo tamasa o lo no manu. Ia wā foi le manui o Samoa. I ona tiute whai le aso ma lor soifua maua malalangi malama lau fionga le naftas. Ia, maro lava. Ia, o ke mga ko la whangasau uwhi le kamai kai. I le aunga oke le ngi whaakalakalangoanga. Ia, loa fionga. E le le pe lo whaamangingo lo fionga, lo ia kangaka whaapea fwoi lo au nganga i le kumu o Samoa. Malu. Mo le siafia i le malu foi e whaafonga mai moa mai al tātou atunu e mis foi lau fionga le naftasi o nei o tavui ia po tautai al vasa manaia ia po tanu vasa foi ia Michael Mesio ia lau ino atoa o lo ngalue ngei au na mo le tātou whalemeli o Samoa mata mai tausanga lua wha si o mai te nei. Ia le au nanga masani lava o lo whaatino si o tātou mālo. Ia o le tamwhai lea e so tai lava i tūlanga tau meli whea veai. Ia e mbese fo i le au nanga lau tele ina ia o atu i whafol tātou atunu. Ia mbese fo ina i whamari e ina ia tūlanga ia mana o miel tātou atunu i tūlanga tau meli. Whea veai i atunu mamau. Ia po le avatu fo i atunu mamau i tono Samoa. O le inga koe fo i me Switzerland. Sa elo le fontanga. Se mo whainga whamatalanga mai po le ale le onga le fontanga sa e o wai atu. Ya, mo mua pea si ili vinga mal whaftai le tu e le tūlanga. O se tūlanga maulunga le wa au si e Samoa i tono le whamo e moe ua mawhai e Samoa ona avea tātou te tonu o leo lalulangi i tūlanga tau posto. E lua vaenga tā ua ali UPU po le UN. Ale lalulangi. O la tau ia e whai ma populenga. Lau tele o le whatinoina leo la o nanga meli ato lalulangi. O Samoa la, le ua whai ma sui, ma aloa ia tau sanga taluai, e matotono le poat po le council o le meli lalulangi.
Lea la sa ia le fonutanga le sa au ai atu i Switzerland. E avea ai sa mua, i se fonutanga mua. E ma voice ele leo le Pasifika atu ai tūlanga mo mia. E na ia wha le lei ai tūlanga tau o nanga tau meli. E me se fsui inga le nevai tau. Ma le awala wha te kon losi la ua i eile lo langi nevai tau. Tai pio le nganga na o le fonutanga le sa au ai tuai sa mua ai. I o i Switzerland i le whatua tau nu mai ai. Ia, ngā we saungo mai le kūla le teknolosi, digital. A maasangi kako whaalongo pe kako wawa ai a ka ua ngile le ngō le Samoa Post. It's almost like for postal services, mo meli o wha mo moli. Ma whainge wha malama mai le so o kanga a le Samoa Post, ma le digital transformation ane e saungo mai ai. Ano, whaftai mal whafsiri. E tila fia foi tolus fultausanga talu ai, po le fast fultausanga talu ai, sa tatou avea le whale meli me tūlanga whaina, le sa whai mono collect call mai nei New Zealand, pe mna umia se tūlanga whapena. Tūlanga foi wha moli sa e na vai, teimi na avea mo tusi, mo letters. Pe ana le sa fia avea ai tūlanga ni. O le digital transformation, o le o tatou vai ele nei vai tau o e-maili, e-commerce. O tūlanga wa vea uma electronic uma wa vea whaonga al tūlanga lea wha teknolosi whaon pōnei lewe e nevai tau. O le tūlanga mau au nanga le Samoa Post o le iai te mine. O te le lava se suinga le tūlanga e ao na whaina ia whaali leia lau au nanga. Ma ia tātou adapt le level le digital transformation le alo mna mea nevai tau. Fufuanga o autitilo mau e tatou Samoa Post ina e mawhai o na tatou ngā lulue i Samoa ene so tai mga luenga i o lo whai atu no mau tai peo New Zealand, Australia e me se fwele atu Europa i le whao ngā ina o le nganga le o le digital. Tūlanga avena o whemolia inga o tatou parcels o tūlanga whapea. O mawhai ala wao nei wha awela o wha momori mo aso tala fia ngai ua fitu ngai lalo i fufuanga o mawhai nei sira fia lunga lo tracking system. Pe whata tainga sen lau paso i Samoa po le sen fo i Samoa i whafo. O mawhai nga track i lalo le system no e loa aso ma teimi te loa i tūlanga e arrive ai tūlanga tonu lawa la ia mana o mia e le capacity le ina ia maa malama. Ina ia lavana ia awawina tangata. Ma ia tātou folo le tūlanga o suinga ia o sau nei tūlanga wha teknolosi o lo ia temi nei. O le o toi ea le temi le o lo whai o lo tusi ave i Samoa, po le tusi mai fo Samoa i whao ngā ele nganga le sa tātou ia i mua. O le temi nei e aloa ia i telefoni ua mawhainga e message ma tūlanga whapena. A le tau mawhaila wal Samoa Post ia ngalulue i suinga ia. Ai ia whaatu mawina pia ia tūlanga o nonga sa whai i vai teimi ia o whaonga haina ele wha teknolosi o na pōnei. We're now in a digital era. A whasa mole kala lo waka ko iele vai keme o teknolosi e peo le tala le sto inga matonu o computer ma calculator mea uma. E so kangala lea ale Samoa Post mo le tūla lea i le tūtau commerce. Nei o whaalongo tu fo i whamatalanga o lo i se fo fuanga e tamo whai e utilize the digital platforms o lo i and create new ones. Well, what is the connection and where do you see it? Whaftai mo le whawhisiri o le tūlanga tā ua tele lea lewa e sau noa e pio na o iai se fufuanga talawhianga i a tatou Samoa Post o lo iai. Taimi nei, ua ngā lulue tatou whalemeli a Samoa, ma tatou pisinisi la iti nei vai tau. E le ngata i le whai pāanga, ai iai se fisosoani a tatou whalemeli. E so tau lima tuai ma tatou pisinisi la iti peo tūlanga, tau sanga talu ai. Sa ma whai e un tatala ia nei whai pisinisi la iti e watula to loa e whaatau tono Samoa Post. Ia small business ventures tūlanga tau ofu, taulanga whapena. Ia maua ia le avanua whaina le advertiser Samoa Post. Ia ona maua leo tūlanga whapena.
O le aso ma le whamoemoe ua tapena e foi le poso ina ia malamalama magafouta tagata Samoa. O le asa oa tulaga le ua manaʻomia ai le suiga o lalolagi ma tatou ai platforms i o e-commerce i tulaga vagai lo mafai ona e faigi faatau online ma tulaga faapena. O le auaunaga la lea o le falemeli e soʻosoʻotaʻau ai le ua tatou amata atu i le mototele salafai. O le fuafua fai faatino se night market i le pō. Avatu ai ia products ia po lava ni tulaga soʻosoʻotaʻau e mani business la i titono salafai. E whalau i lua i lea po whaonga ai le live platform o le tatou Facebook. Ia mese fuli TV ina ia silsila at foi tatou Samoa New Zealand Australia. Po ia ni products whanga le o lo silsila mana na o mese lava tatou aso whapitua mo tina. O mawhai ana e whai atu whatau online paule tūlanga masani whaonga ai platform ia wai ai nei New Zealand. Tūlanga sentinga o le tupe i o tūlanga mo whapena. Whaona ai au nanga ia. Pau tūlanga le whale meli o lo iai. Tu fatasia po kalame whapea. Ma wha masani tatou tangata e tūlanga i au on whai. E ona o nei vai tau. E popole lava le manatu ma e mese lava pea se seisi o whanau ia po tam whanau Samoa e malanga mai atunu nei ma mau tele le keple e tūlanga lava tau digital transformation tūlanga whapena. Le uta tō o le vai tau ta tele to whaongasi tupe. Ua tatou whaonga lava kāts ma tūlanga whapena e tūlanga ia. O suinga la ia e moomia. E ao lava ona tatou talia ina. Talia ina i tūlanga ua tatou titilo e lisi luas fultausanga o iluma. Tatou leto italiani se leni tupe sao. Aua tatou whaonga tūlanga lea titito mane. E whangaluia i ngai la tūlanga ia. Taipela o le stepu mua le whaonga. Ia tau tatai lava le silafia o tangata i le e-commerce. O le e-commerce. Le ua tatou involve. Mātūlanga electronic, matūlanga whapena on ia. E sila mea tunu i whafole. He mua mawhainta to whataua lea tūlanga. O aina i loa awa ai mai seisi atonu au tilo o le maua ia ulawhala. O ofu materials i lunga tato marketi lea. Ian whafsota i sao le lunga le online le ue lunga platform. E fi whaatau la le mea ia mamanui ai tato tangata lau tili. I le tūlanga lea ai sila i maila le mamau. O lo whai e sala whai. Ai mata mai tangata i risi tūre po wheo lau langi le ia. O te mana o le mea lea. O le anganga tonu lava. O le winga na o le e-commerce matūlanga whapena. O le objective tonu ale le mana o mia tatou falemeli. Ina ia te patau la i matangata ia o talia le suinga ia mafufuanga alu mamau tatou malo te mili. Some of the complications that you've mentioned in terms of digital technology, or the payment system, payment gateways. Okay, mga kusa sa kami nga o sila ko rin kulang nga. But ole fa-sili o launeta nga ta. O hingi si platform partners kay pero le Western Union mo le Pacific Easy. We'll go partner for this digital transformation. I would say at the initial stage. Faftaima fafsidi. O le temi nei alo va pe o le tatala po ai nisi tangata e fi involve e tu level loto fa italia tangata le nei po fa po fi le platform e fi velanse le ni center to nei o le temi nei o lo fa pa angal tato fa le meli ma le Western Union ia ma le Pacific Easy fo i sala fai o lo ia tato fa nga pa angal temi na lu ai sau se temi o lo fi tal no fo inisi o pa anga fo nei ia po nisi fo platforms in New Zealand e tulanga ia e tatala va no tangata lau tele ia mafai una ele tulanga mo mia lava tangata maloto fa italia mo silfia fo fal belis tangata totas o fal belia tatu atunu no winga e pule uma tangata tatu atunu tatu fal beli e sauloto foi po ia tulanga foi e mo mia una fai awa e mentioninga le tulanga le payment online sila fia fo tatu fal beli o lo ngafata to ma songina fo yo pilio vai pilio moli fangala unanga le samo posta e peoni peoni te taule malanga fu i tato meino le samo wala forti ga i ala e fale meli so se tu le o polmo sa vai e te lui fatto tonelo o pilio vai mal pilio moli
Ia le nata fu inga tatou cash power ala fu mwhai una excessinga. Ia malai o mnanga le mo nai tangata matua pensione o le seanga mo runga tele le whalimeli o leva tele so tau au ma tatou pensione po nupi wha. O le whamatu atu le se lini anai tangata matua distribute la ia le Samoa Post. El Samoa Post. Tulanga nei ua alu e lunga le wa increase nampa o tangata matua o atu Samoa Post. O nanga tala ala wale fi. Nai leo commercial banks. Elo e temine. Ia e whaftai fo i tatwhinga malo. Le la tala whaalua ia nei to ina manai lo matua. Ia o se tūlanga maulunga fo i mawai fo i se au nanga whaupopo tato whalimeli mo nei tato tangata matua. Maro lava ko o kere lava me o moa me no songoanga. O le me mua o le sosoangi le I ngai ka kokanga ka makua. And I believe that everything else has to do with the accessibility. Yes. You know, if I pay for le Samoa posters within the region or the district, o le amela ko fa finkai, if I pay ngai la kai fo Samoa post I fo kalenga. And o fa longa ko fo inga wo mafenko ko ngai pili o vai, no wo mo for cash power. E se ke me lumanga you're looking at adding in registrations for vehicles, mo le sengi, passport photos. Ia, malo whaftai. O le nganga o sila ele tato whalimeli. Ia, me se foi tato whainga malo. E fua lava talia ina mai I pūlenga foi mtanga luinga ia sa ave e foi tusi talusanga. E ngā lue whai paanga e whaatino e mātou le wha mui mui. E leo pe whatatainga leo TA. E leo talia e leo TA le whainga paanga leo le whaina. Awa o wha mumulu mai mātou whaatino no temporary license. Tai pio laisenia misa lavana I tatou tangata I e whai malanga atu nei I New Zealand. Tau le ona leo TA I ona mamau. Ai wifo sa awala I matawhili I tatou au nanga pole head office al whalemeli. E whaatino ela le whamui mui lea. Tulanga tau o lisi au nanga o lo tau sanga te pinde o le au nanga lea tau Inland Revenue. Ina ia whao ngā tūlanga whaanga leo le P.O. Box a le Samoa Post. Ina ia poai nisi pisinisi whaanga le whaatino pisinisi. Ia whao ngā le P.O. Box a le whalimeli a mai e lato tūlanga le income tax, VAT, ST return. Ia no atu le lato tangata e tatala I o e distribute te mātou tono pusameli. Ia le ala e tālia fo ise talusanga na I o fo ele matanga luenga le tupe maua. Ina I mwhaino atu whaatingo tūlanga la ono lo I aili I lalo le mato mission le male vision o le whalimeli tūlanga I logistics ia le tūlanga whapina. Mangai, unga weru kea mele le parale o the LTA. Ia o ke lo vole ko kele fo ilo whaalongolongo mara o mai mo mai. O ka haka whemalanga I Samoa. I kulanga la lea I le temporary, issuing a temporary license. Is there a facility within the Samoa Whaleolo Airport? Yeah. Are you looking to have one there ngalaukua kangaka, check out, whai malelei senginga? Malona. Mana e tele le manoa lewa e sau no tonu mai a, ono le whatua uman whaitatu airport 4, ia male VIP 4. O loo sa matatan noe male fionga ia tūman wau. I le ua tanoanga mua fia tele le fionga le li pule I tūlanga lea. O le anganga la leo fo tau o le avion mato tusi a tūman wau male pulenga fo ia mesi le directors o le tato o ni fia maua la se tūlanga fo na se officer fale meli to tono le VIP. Ina ia vatuela ia me ia la o nanga le nata fo el tourist. Ale accessibility o tangata tūlanga vai tau no fia fai le temporary license ia lai ma faina tali atu le temina ma le tūlanga o Manaumia. Because that's what it is. It's the convenience. Whapea ngai maua le entry point I Samoa. It just makes it more easier. I miss it whapea ngai ke laku pick up se rental car. Yes. Ale maua uma le manga onga, le karinga le manga onga I le Samoa Post. Now, Ngā maua ko fo I lo saungoanga le kemi o sola. Le sosoangi le Samoa Post is small medium enterprise. Pero pisinisi la iti. To sell products online, especially for export to New Zealand, Australia and the US diaspora. Laso
manatu lea tula. Malo whaftai. Ile fufuanga alu mamao le tatu fale meli o lo iai. Masalo po ono sulpasene le temine whatatianga o le e-commerce al tatu fale meli platform. O le e-commerce le fufua e sa ili se ingoa talawhia ngai. E connectu mai a Samoa ma tulanga mo whapena le e-commerce la lea. A mai au na whatino le whamoe moi lea. O le ama whai o mai au nanga tau whale meli. O na whaatino tūlanga le tupu I whafu. So ani fo I tatou atunu o loo alala mau nei. E me se fo Australia. Ia po Amerika fo I po tūlanga whapena. O le o la leo se whamtalanga I tūlanga. I la whaingofi e tūlanga ia pe o na whaiatu mua. Wa e o misa o ale epa le Samoa Post. Se tūlanga po se ingoe whaingoe. O na sata atia mai la I o ventas uma o business medium size lo itu tonu na tatu app le uma fai ana e fai tu tu na lo fa tau paul mersa mo post long suppliers matulanga mo fa pina access ai mo me na via logistic fa tino ma sa mo post logistic fa tino no la mai ngo fa mo moli mana mia ele tangata ile taimi mo le taimi e so tau lima la le tulanga le fa mo le sa mo post matulanga I tatu malai al tatu valili a fatino na busfate tainga mol valili sama ono ne vai tau finga tai na fatino temi ono valili e New Zealand yes e mua lava fatino e New Zealand me talfia ngai mola tu ma me mola tu se leni ai telen fatu tongia ya tulanga ya tatu a ole ia tatu valili la le to ia tulanga le tileio fi ave inga la pio fa moi le I tala whiunga la le vava ai al pulenga e mese foi le komiti fa foi. E le ono sul pasene le to titi mai al tato platform le. Te masalo o I la fiso tai malava pisinisim tulanga mafapena. E mese foi partners ale posto lava yang I Pacific. Ya mese foi tulanga lang. Pe fono ia tate alue. To atele yo tangata o e mese tato ula fala. A ula tole ula fala I fontanga. E o mai mana na ula fala. Pa me o fia maua fia whakau e ese platform. Al me mali. Ai alu lunga le alipapa. O whakau le alipapa le. Ula fala Samoa. O fisia. Kau ula fala le lunga le alipapa se lau limas. O fisilingia la ngai tūlanga ia. O kako culture items. Leo ama nga o loa le Samoa Post. E whaongana tato platform lea. Manui ai tato tangata lo nga osi mea mai le primary production. Nga osi le whala. Nga osi mea uma. Alawe ele me marketing online e markeke mea lai tato tangata. O le anga tonu lawa le lefi nau le tato whale mele. E na ia o le sini au tū le tūlanga e mau tato platform e tasi. Tū leilo ma tato tūlanga lea. Kero ka voi o kera ngona ngore le mga kule whapea, the Samoa Post should be the main hub in terms of those kind of items. Because I fika koe fui, Samoa Post is a government entity. You know, there will always be supplies. A whapea fui, because o kele mea ai mga o mise me Samoa, you have to mass buy it. But there's an option where you can just buy one or two. Instead of having to buy 10. Yeah. Kongo se mele lei fo inga mo kako SMEs, but kako small medium enterprises. What infrastructure is currently limiting the e-commerce growth within the Samoa Post? Po Samoa. No faftai. Ole capacity. Tūlanga le whai asina mo lalo ia tātou ia ilim whaina whapet mo lalo. Ai lui tau. Ai lui tau tātou capacity ilim whai tangata ia le poto masani le indi e whaungaina te konolosi. E na te whausia se tūlanga whapeni. O tele o tātou tūlanga ia tātou te aske i tātou patna ia whafu. Ina ia whaalelea la tūlanga i mese kau technology. Il terminei o lo iei fufuanga le malo po le sekta le MCIT e toe whalelea tūlanga I kako keipos.
o le toi whaalelea la leo tātou keipos ma alu se tau talawhiangai ma talawhiunga mo tātou tangata. O I tonu la e se tūlanga ma whai ona wawe ona whaatino wha moe moe ma ho olo tau ngai tau wha alu lo tūlanga tau I commerce mo tūlanga o le lui tau. E lui tau ia tātou capacity level na ia o tātou tangata. But e au ngā fo ila tūlanga ia adaptation fo I o le digital technology. Ina ia o tātou tangata e awa wina e le poto salalau. Ina ia whaatino e wha moe moe le mtūlanga whaapia. Ile mai tau atu le whawhisili mo le Samoa, mo le sile fio le Samoa Post o le whalimeli ala waturu. Right. O ani au nanga le whalimeli. O le whalimeli a oi. Whalimeli fui a. E ngā whatau li maina mo so se Samoa ia tūlanga li eta tu whalimeli. Na ile o stanga tatai to atasi. Amen. I le matango ofisi stanga to atasi o na whaia le tūlanga whaapia. Ai le leia le whaatino ile au nanga le malo. O no le vision le malo. Ia ngā tasi o whaatasi matangata lau tele ma o whaatasi le suinga ia wai ele tūlanga le whamoe moe a mese fo ele adaptation o le technology le wai e tātou. Nice, nice. Ko rua whawhisiri. O ke mangumangu ka ko kemi. The Samoan diaspora. What are your plans for creating that bridge in terms of focus services, KPL subscription boxes? You mentioned inland revenue having a particular box in Samoa. Would there be similar boxes to, say, Samoan businesses here? Cultural goods delivery or streamlined remittances? We had a conversation earlier off camera about the possibility of linking a bank institution to Samoa Post. Alo, whawhitai. O le tūlanga tonu lava le nā lea lo I e wha moe moe le te patau lai ma Samoa e nei a mesa ni usila le wa lata ma tātou. Ina ia suinga ia wai ai nei. Ina ia mawhainga o ngā adapte e tātou tūlanga ni. Tō tele ni si tanta whai pisilisi wai nei Samoa. Ua lato e loa tūlanga lea ua mawhaino lato wheso tai atu Samoa e toi reopen lato boxes lei o Samoa le te minei. Ina ia mesela lato tangata ia ua watu o move mai New Zealand ma Australia. O mea whia vea ia lato ainga whaonai tato o nanga lea tau boxes ma tūlanga whapena. Tūlanga tau meli. Ia e tatono alma fau ma le anganga o le ngā lulue ma utitilo mai suia inga I nei. Ia matam whai e ngā lulue whātasi manisi fo community nei I New Zealand e mese fo ia il tō platform le I nei. Ia manisi fo suinga e tō tisila fia e talawhiunga Samoa. Ia o te longa o se tato whenga paanga leitele le e longlong pui ali e tō e fo ilfa le meli e mawhai ona piso tai e tūlanga whapia. Ma lo whawhitai tō pui o fisili muli mo te loa se tasi fo fisili tāua le tūlanga le e-commerce. I feel and I believe that e-commerce in Samoa has yet to fully grasp its full potential. O lewa e sa ngō mai I kūranga ia mo le Samoa Post mo le alunga I luma. You spoke about logistics. Can you elaborate more in a sense for ngale e mamalama ka ko kangaka ile sokanga logistics, e-commerce, because adelaide whaking o services here or ke le fo ngal kupe mo Samoa. Saone malo whawhitai. Tonu lava le anganga ma le peo si whatainga o le whamoe moe le whaatino al tato Samoa Post sa la whai mos whatatainga whaingo fi o le e-commerce. A whapea ua e o kaina se product po se mea tala whiunga I te mana o I whaatino. E mawhaina e whaongale online te tutongi ai po le marketi le whai. O le logistic. O le tūlanga lea le tato ngaluenga po le o nanga sa o le whalimeli whaatino. O le packing o lo whaatau o man whaatino. I ona whaongale tato service le o le momoli. Ia po le sent mai nei Samoa. Pese whaatetainga, a whapeo te mana o miani ula whala se elua se furu. Mo se whaatetainga.
e fia au mai nei New Zealand i se whonotanga ia po o se whaunga. E no whātau la i le marketi lea, i le tau, whaunga e le tato platform lea po le Western Union, po le Pacific Isi, ia po le talo whawauta, po le ale platform i whai. Ia ona peklo la i e tato Samoa Post i whātau lea, i lunga online. Ia ona sent mai loa nge i lalo le addressing wa uma tangata leo whātau ina le whamoe lea. A whai la e tato te whaatino ni tūlanga se tele whapenei, events whapenei tato te whai e Samoa ma alu manuia. O se whamonianga whenai so tato atunu ui Samoa i Molumanai. Contribution tato tangata e nofo atu i nei, send le tupe Samoa, le ngata le send le tupe Samoa. Ia wama whai whenai e whatau online atu i Samoa, la lawa i ole tupe Samoa, whangelu wangalua e le tupe Samoa. Awa mai leo loa nei tato tangata i nei, ia po whafo atu fo ia tato, whamalia ina fo ia tato atunu i le au aunanga, whamalia ina fo i le au aunanga tato whalemeli, ia ai mai se tato maa lolo tapua i whamoe moenga ia, o le anganga tonu lava lea o le tau mawhai o suinga ia le whalemeli, o leo toi ise se toi tusi, e ne vai tau, ai pe o le anganga lea o le tau mawhai tau longo ma se whau ia whamoe moenga ia tato whalemeli, e ne i whisili ngia tānata po le anime o whono so oi, a o le anganga lea leo e whono so oi, e nei a maua tai ala, a wina fo ia il pulenga. I ngafa ma awala em faiuna fa awau el fa moe lea, tai pe on sota ingo le e-commerce ma logistic. You buy online and we do the service. What services do we do? Pack your parcels and send over last mile. Last mile la nga o le lakul kaka avaku chopa ku ilo fali. Il tulanga le pe on talanoina. Tulanga o le technology. Ia, nau tau sila fia. O lea latu tangata e trapu me, o electronically receiving all our products. Exactly. Ia lo fo fatino e tatu i Samoa, tulanga lea. E Feselingia foi na tatu tangata pe awatu e avatu ia tatu meli. I nei tulanga ma nei i suinga iwa ia. E le ma fai un tatu no nofo ai. Ai tatu te le fai suinga ia. Tatalo toi maleanganga. I tatu atunu e ao lava ona tatu o fatasi masuinga iwa ela o langi tulanga lena o walu e nei o i Europa ese le mamao o le tulanga ese le tate mafofau ia Samoa sa ili malo i toina tulanga leo lo malanga i Switzerland ai o Switzerland e te taunu le airport po ela o train loi tula i o ilisi i le city e te fisilingia pe fafena e alu pu ele train. E te lewa ai se train lunga lau ilele. O lalo lau ele train. E te alu i lalo i sa ili. Sa ili malo. Ioi. A o lele songa fua le fongo e le fono. E o titilo uma mea tangata matunu milionea. La atu Samoa o atu me whail fongo le anganga na. Sa ili malo tatu tangata. Tapua inga fo ina iau tatu matua. E mese foi Samoa lo tapua. Ina mamao mai la le tala nua tune. Tolus fulima ni tula te malanga i Switzerland. Ioi. Economy chair. 35. CEO Samoa Post. Ngofo akul 35 hours e te malanga i Switzerland. O wale manguia la kung. Wale manguia se tatu atunu. O le sa ili malo se o tatu atunu o ile whamoe moe. Moli langa whaftai le tua i lon taita inga. Amen. Le anganga pa ia i le musmusu ina o se o tatu atunu o ile whamoe moe. All in all, praise God. Ia le ri. Ia ke mga kurewa malama i ungalu. O mangingo fo ile makarwai i whinga ngalo whaalia lo fionga. Ma alo lava le ungsai, ma alo le kaukura kungu. Tai. Ia kaukura le vungo lo fionga. Sisi whamakalanga e whaai ua koe le kako interview ngeasu. Alo whaftai lava lau fionga naftasi. E me se fo le malu le pulenga, e me se fo ile Blue Wave TV mo le lau matango fia whaielo mo se wanoa e whaalau i loa tua i fwoi au nanga se o tatou whalemeli o Samoa lo iai. E me se lava le tulanga uma i suinga, ma tulanga uma nei, tulanga teknolosi whaanu po nei. Mo le toeleanga whaftai fwoi Samoa. Whaftai no whapua.
mai lava i maunga tele se pa ia maunga iti mole langa nga whaftai wha malulu at foi e wha pio e foi se upu wale tamali i whafunga angal ni vai tau ia mātou te matua atu ina lafu nuu lea ina e ola lau auna ia me se foi li tam whai lava ma ua nei ma le fionga foi le naftasi ina ia whātaratala noa nei tūlanga ia ia mamalama i foi ia me se foi ina i tātou tina ta mama tua o loa lala nei New Zealand ia po nei Aotearoa ia me se foi se si tafo le nei langi o mau ua mai foi ia le whatata noanga nei vai tau mal nei vai taimi ia malanganga i tumul whalualo mal nuia lava le whai ungo nei aso mal nei vai aso